Akuma ejo, you never make a way. Come on, Kobe and Kosivi, come on, Kobe and Kosivi, Asante and Kosivi, and you breathe and Kosivi. Tisakuma, that's your night yet to me, Yatsana, all day. Tisakuma, that's your night yet to me, Yatsana, all day. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, never make a way to come. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, never make a way to come. Oh, I thought I was Nikwanwa. Akwa ran a bisa. Miss Alfona, the soft ladies, me follow so the gentleman. In Pepe, Nano Zinzan, I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sounds zero. Your baby, you saw on page my can now. I've done upon the man worrying robbers and Wawari. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, never make a tumble. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, darling, never make a tumble. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, never make a little point. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, never make a little point. Tisakuma that's your night yet to me, Yatsana, all day. Tisakuma that's your night yet to me, Yatsana, all day. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, never made a tumble. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, darling, never made a tumble. Tisakuma that's your night yet to me, Yatsana, all day. Tisakuma that's your night yet to me, Yatsana, all day. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo. Tisakuma that's your night yet to me, Yatsana, all day. Tisakuma that's your night yet to me, Yatsana, all day. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, never made a tumble. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, never made a tumble. Echo baby ko sivi, oh hum baby ko sivi. Ayaka baby ko sivi, oh hum baby ko sivi. Tisakuma that's your night yet to me, Yatsana, all day. Tisakuma that's your night yet to me, Yatsana, all day. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, never made it to
Akoma ejula, Akoma ejula, Akoma ejula. You never make a way. Come on, copy and cosy, come on, copy and cosy, asenti and cosy, and you breathe and cosy. Disakuma, that's your night yet to me, that's not all day. Disakuma, that's your night yet to me, that's not all day. Akuma ejula, Akuma ejula, Akuma ejula, never make a little Akuma ejula, Akuma ejula. Oh, I thought I was Nekwa. Akwa ran a bisa. Miss Alfuma, the soft ladies, meaning follow so the gentlemen. In bed, say, now, Zenzen. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sounds zero. Your baby, you shall on page my. I call Kakan, the wife done. The man wanting rubber some power. Akoma ejula, Akoma ejula, Akoma ejula. Never make a little Akoma ejula, Akoma ejula, Akoma ejula, darling. Never make a little Akoma ejula, Akoma ejula, Akoma ejula. Never make a little Akoma ejula, Akoma ejula, Akoma ejula. Never make a little Disakoma that's your night yet to me, that's not all day. Disakoma that's your night yet to me, that's not all day. Akoma ejula, Akoma ejula, Akoma ejula. Never made a little Akoma ejula, Akoma ejula, Akoma ejula. Never made a little Disakoma that's your night yet to me, that's not all day. Disakoma that's your night yet to me, that's not all day. Akoma ejula, Akoma ejula, Akoma ejula. Never made a little Akoma ejula. Akoma FM 87.9 Kumasi. And you bet to me at the Atsana Akoma Edjo. Aha, Akoma 87.9 FM. Akoma Nsem Jumedia Brasso and Mako, Mania Bedra for Yatsna say, Ya de Ebremunti baby, I will be no. Bomodian say, Obeka Yahu area, Obeka Yahu area, Ebra, Yadi Jumedia ye Ebra wono. And in fa and a war, Brono Beso and a war. Mantamo ben ena wo bomodi ase enei woni yen ebetina kopem se no miensa ebebo enema bebre ewo ha enei yede ebema wo pa enu nti enyiwa fidie no emfiri akoso a na ebomodi ase oni yen ebetina midin edema course jumedie no eye akoma mu nsam akoma 87.9 FM na awia se wo hwa ye na wutie ni a ubetumi enya bi ewo Facebook eye akoma 87.9 FM akoma 87.9 FM Facebook page no obeja wo comment no ewo ho obe like obe follow
obeshare into yeni inebi emaye. You follow, like, comment, and share. So and YouTube Akoma 879. Subscribe it, your notification bell no so every song you get notified. Share my fufronya be and share. Free FM 97.5. Waterchiman manager that chehine and a pamfo. Aquabia and Mama Israel mo yachiachiamo. Yachiachiamo. Ezra Fan Club Hamburg. Germany, Mrs. Guadu Presido, Oboye Children, Sanso, and Yadiani Echre, Jabena, or Drefe, or Binsika Information Center, would Jaben or Drefe, a nay on also Ebim, Ewoho, Yawo Bipia, Eshebi, Nawonum 8 Abeja for so Aya Crado, Ewa, Pastor Julius Naba, Equia Coco, Ewa Sanso, Enesikapa. And Evangelist Samuel Mensah, Ishmael Hewitt, Ebomi Chidom, any adontin say, me producer, Nana Yao, Etiefidienachi, or the Facebook, and YouTube. Maybe I will be also a Kanyaho. Mamma Abija for Aquaba. Pastor Julius Aquaba. I'm yours, sir. Coco Aquaba. Okay. Na, Asembi Waha. Or say, never say mean words out of anger. Your anger will pass, but mean words can scar a person for life. So use kind words or be silent. Never say mean words out of anger. Your anger will pass, but mean words can scar, and yes, scar a person for life. Kucha, exactly. So use kind words or be silent. Be a ubufu yano. Assembly a free one by Akoma nipa na ubufu no. Adia betchin na ebufu no eko. Nenso asemu a woka ye no ebeye kotwa ada nipa ni trim anana kumem nti ne se wubufu a we da say wobeka wano atumukura enka hwe ana say wobeka kind words but they say obi an ebuafu beka kind words it just be silent, just keep quiet. Litram call baby. Ben maybe aka the buffo yano waka nsem bi akira ne yire ema yesiesie eda so ehye oba ne trim da so wona komam ubon se ada entokwa bi abeba no na wayi aba sanso ena wo ba bi nso waka nsem bi ede akira ne kunu bra bufuo ba ye ama enne ehye be ma ne trim yesiesie enso so eda so ho enkoi adamfo bi aka asam e de akira adamfo bi bra na ebufu aba ebufu ne ko montama ye kama na enso so eda so ho onua bi aka asam bi de akira ni nua bi ya esiesie montam na enso ene asam no eda so e wona kome nti obufu a kama no tu I know motivation. You can say better than I am. I'm telling you. You can say better than I am. No means I'm going because both sides need no difficult. But ma unim idea about kwayana about life. Maybe idea bia ma obey yes so be we no. Now I regret no. You're careful. Yeah. Now. Se mene mo nantie se mo hye bibi nso a ade a ye frɛ no nyensen kokɔ de keka nsɛmfo mo se de bia mega wanse because unim me be hu se saade no yetimi de say aware ne nyoma bebre in the name of nyensen kokɔ and to me me hu se no matter how afflicted you are, no matter how pain you are, ema o ya odi anase wo amane no ensai obi ene how can you don't use mean words.
Ufi say oh koko na bana nti say o kan asem bia without also thinking accept. Mama won say obi e obi wa o say kwase o enya emfa no. That is how he has been built. Obi nso ama onya ka say kwase a. Say ohun so onya nipa kura. So you see, so what catch us any panasa kwasia? The damage or the bring no amount of me pacho can bring him back. So nka obu free no avoid me pacho na nka won save years of life. So me most of the time, yeah, na me who say we should not allow your emotions, your problems any ade. I told that it me ya mani kodu baby say obi wo family issue be an ase be the friends be problem be our face here. No, they assign will be. And it's what studies are now. To say, I'm fan say, yeah, Nami, maybe I am be near me. The bar may work you are just angry. Sound money is very bad. Because my mom said, Yamia build nipa is. I said, because of the OB. Yes. Which is very bad because my mom said, Yame boy and say, natural nipa. You say, no matter how devastated you are, there are smiles on your face. If you cry, we have a personal problem, but in every share you say you realize that there's some kind of joy, be energy, and let's assume say, energy. So problem that day you are spoiling the enjoyment God has given to us to enjoy. Because we have nothing on this earth. The billions as you say by the nipa nama is in the bed now. Now my dream be free me so for that moment from an opana be 3 o'clock you be free alcohol sa hours no sa my dream be now because I'm come away ba you didn't come away fa plan yes but we dey buy fu ama obi akasa just obi anso nya o udi fifie na buy akwan mu na akosia onkwanhia na these things oh nana emwa brabo for the past 3 days no still onyanya okay emwa brabo man de abufuo de oye oba oye be man na oti ya enyina abufuo so nkansem because obi can say me said okay it was similar I say words spoken out can never be reversed can never be reversed unless it accomplishes its mission unya kasem na enya tom fremamu a wontimi reverse ya de in fact I thought that kura no they were no all right but the impact of assembly was still well. For instance ye kroma unya kase na nakua eye bayfo a mama enei for whatever reason ubenu ho apacho aye bibia but that word na nakua ye bayfo no ebenya ne impact years after obi kura hu na nakua they say no one for to become senior na onya na ye friend say na nakua I know there's why bayfo 10 years ago ebikwa 10 years ago enti ko hu na hu fa ne ni monyam anko onya aye no sa asem no o tini di na hu sa yo no ana asase ni monyam no asem no kan mfie du atwam wa pa na chaw ebikwa firi ko ma sa be namfo but asem no da so eye adwuma ebikwa wo kan na amanfo e wo ha wo mote o mo pa chaw no mo ko wo munyina ni wo o mante bi o munyina na better wa say edu no o tin sign edu. So that is why Ubufua don't make certain comments. Ubufua don't speak certain ill statement about people. Mama made a message. Ubufua bit my baby. But the other best say we young kuni padi. Ubufua na uncle fa aso na unfo dutu form. I the wolf. I'm manchifum. Now, don't manchifuma. I know, oh, be a woman, but till company, Benina by a family, a better. Yes, sir. No, the before the Frank Ponso Yama, the Fra Pepper, the Fra Colony, the Frianta, the Fra, what you the Fra, the beginning so. No, just because we were okay. But I almost before lady was sending mammy before and said the mammy before the papa. No, if you wait to many now, no, you know, now say,
Said oh, said the bufu ne mama ne papa. Who said omunya no more bon komo. No more sere. Na so mo ko no mo ba. Inti na adwuma ni na wagya ma no. Na se who say who's starting na say before ba. Na che say no bufu ne papa. Na che say ne one ne papa nya asem. Inti sa no opese wo ye busy a. E bia nkura no mo be yi wo mo ani aye den. Every so say bia ma aye busy. But omo ehun say na che say bia na esi o must study ehun say time bi. Say na we think so one ne kuru no wa yon ko papa bi o mo ntem. So I am going to say, or say try to prevent some case hide aba. Until you are keeping him or proud drink just more. Yes, or yes. Now, crowns what and I'm crowns young crowd. Mammy, who say, Mammy, I am busy. Oh, but ma, what dear, to be honest with you, I before the question say, a saying you must say, Abrabo safe here, a saying you might be brave. You will be what to say, okay, ma'am, I'm in a book food here, but don't have the idea. And from sons of one beyond draw more or must there is no problem. Yamia be few crowded and put all year. Ebi you nana 80 say nebufu and one cancer money be enten. So musabuma, nyafini be sim kunyama be man so and the trim as some or kayano a dinner them because one cancer money and kukunu kuchuno and enemy yourself. A plan of copra and so yen free sama. Madam say. So be ya di bia na so be ya bone anase da che obe nu ho apachewa ene na ade na o ye na say sabi nyansani na Bible can say me 1 Corinthians 15:33 na oh o say anobrebre o say ene onkofo a wo mo yi enante good bad company they corrupt good communication bad company until you want football do bo one we all of a sudden monkomodi no made ye na esenioma and a proverbs can say moye boko so anytime dia ma wufu no ma wano asem enya dia abodwo be de abufu ne dia wo ho you be anga so pastor say ye sitie bia no abufu ne dia e kan ye ho a e wo ho eye da ya yebubefuo obi tumi ye wade a wo hye wo ho so a enye yie odi esese wo ye no wa mia wani wo bekeka akere no no de abufuo de ye kase nipa ye nipa idie ye nhye ye ho abufuo ana ye boa ye be hye ye ho abufuo eto da bi kura obi so hye da no o hye da ba be hye wo abufuo ba ye wade a eya se be ya wo beka de wo no waso wakoma ehun se wankasa no wakoma nti obeye wade a eya no edru ho a wo hye wo so a enye yiye ansha ebitumi tamade no de abo obi so obi shada wo se okoko obi me ba be so na me ba be so wa hwe onim se okokonye nti wo ba be ha obi shada ne woni pa bonefo a obi shada so obi yesa oba ba be ha wo saa wo mu nyina wo ho sister bi wo se me hwe wo hwe na wo hwe na fe be ba be ka wujimi meka wo hwe na kire se wa shada se oba be ha wo obi yesa de ye woni pa bi a wo be ha wo so utumi ni ya mai utumi ni ma bitifie wo osori anyum obeto o hye wabufuo wo twam ane na ase na ntie wo hye wabufuo wo kopra wo hye wabufuo wo kotwetwe adwaya che sade bia wo ye obi a wo bo wakutie a wa wo hu nse ade a wo ye wo ope wo ntokwa inti na se basa na menye dai ma hu se nipa no ade na wo de yemen wa hyeda na nida no opese me ye biribi ma nipa hu sa kwa we ye kan ye kan sa wo kan on fa ho nche na wunim so be kan me me fa me ho nche na adenti na wo so share na so be kan e basa nipa no onye dai eno se e basa na dia na se wo nyame ehun mobo na wuni akoma ya de hye wo ho so dia ene se de tie bia no de bebo so eno na ye ka se edu saa na hu se saa nipa no oye ogegefo enti se efie ho kra wo pa atwuja no enye saa so a o sha ase a no waka wo puna atum no wa bia wo kan ni say no akodura fiase bebre akodura fiase because nobody nim say adena me de koye no 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 confirm me ho nche but obeya say nipa so be react nti wo abekọ react no wo mom na obenya asem bebre da fiase abufuo bebre da ho
Enti npa ni bufu onye de. Eno ne ye kan. Se eye de ya bufu ne beba. Bufu se ya de. Eye de ya beba nti yero abufu no aye ka sesayade no. Esayade wo kwan bebre so. Yenre se oba bi na woni be ma bi hihye ho. Na na da be na be me wo be ye ho ade bia na be ma no. Ne ho kra nya nson. But utimi senko owo pepa ne senko be ye oba ne ho ade. Na ho odin no enuru ofom. So oba ye oba ne ho ade. Na oba yi but oba ne de bia na dwuma ne ne niam bia wo ye no ne nsem wo bi kakra. Na oba yi se mira wo de je sika we. So no na o kakra e wo no. Fa so ne fa ye me ho ade. Be ma ni nya obeye but na ho ade nsa oba na ho ade wo so chen be ma no o je na efa kakra so na wo de efa ye me ho ade no ana say sa traditional wedding into menya ye de gugu ekolax mu ni ade o mira me ntu me wo ho no dos bebre kra na me pempa be ma me fa bi mu ekolax na ye mfa nko enye se de wona me ana ade brem de ma me no bibia ye kama wo mote ho ana abufu aba abufu ba ye abufu ni miwa ena be ma ne so ja wasem wo kra nyo na aware me enye wo na aware me enye wo na wo de wo ntuma gu emu na enye wo na wo ma misika sei ema me ka ma me de wo ye wo ho ade akanya hwede Akuya, and she said, "Me be say yes, yes, because the entire make us no. This lady, or ye me bushiani, or ye me bushiani. Na enyema wa ye trending story. Enyema wa ye and the ma be me. Je fashion men nyam. O present mama to say the one na what toy. onye boni o. Na ebedru ne yi a wono kwa na to ma me enyam na me to ye ono na to ma me ebeka ho asem ba Nsem a mama esi papa ano den so wo fom mi pagya wo ne braso ne me meyepe kaish enye bibini na ba ya ma buro ni de oye ma na abufuo ba ya sa brand de nani aso sa brand de oda na se papa nyame hira o ye se ni se washmate se de wo kan but ne ye abufuo ba ya no ne refi nsem o yipi o pa che se me kra na me no asa wo kra na adom asa wo kra na o force asa wo kra na wo push me ya dog Mami good afternoon. Good afternoon. Mami na wo pom to say Nyame da Roma na won so e nyame adom eno no ni na ye nipasu nipasu nye no so nti ne ye nye papa ye nipasu obi de ye papa na ye no boni a da woni ti Dr. Akosua Biaya Mami Mami aya pom den you me da se ansa na ye be kasa na fa number ne tuja our specialist about hospital and our TNK na ye de yedin no ayaresa ye number say di dwuma no 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 31 your WhatsApp obetimi na video call or lab report to be ehunhuna wa betimi Dr. Ache the Syrian nkwa akra no etewo hawo ene wo yawo so eno ne 0555 79 78 78 kumase ha ye wo fiyase Jezbo Police Station no enhwe ne mu pe enkran ye kwabenya ACP Kwantempo no so power bus stop wa ne aso ye afi takradefo enso ewo mu a na ye Anaji Estate Hantamawura Bank ni chemu ope freye netu anamobra na also wanya enkwaje sesi ya yewom ne de mreboni mu ya ne anya komapa kire se ne pa ewo yanim ne nipadua ekomu ye mbrebo ekomu ye nsabu komu no mema Dr. Atomo nkyene na ye de atoaso afri adok medawase ebru de ye brebo de ye komu
esan se enne me yana on say experience and I na me de betna as it ne say me be me free consulting room ho pe na me be na se me hwe se ne nipa ye brebo pam pempenso a e de ye ne nam musamre na aya na ye ma yem hihie na ya na ye ma rehosem as it ne say brebo no ono nka de wo hia on say brebo de ye son ye nipadua ne de obedie de odi be wura wo mu biara de brebo na ekodi hu dwuma asonson so na kire sɛ efi na pia bontene na papa no nso ewura nipadua nim na sesi ye ya ye wo mu brebo nyina na asokusoku brebo nyina na nsuo gina mu yo brebo nyina na srade aye mu mmɛn na nti ya adwene ho pɛ die pa na sesi ye brebo no dwuma die be pa na obeti be die amaye brebo na ho de na ateko eni wo biem asikida ne sɛ ade afate liver paa de yɛ nipa wɔ asase so saa mmerɛ no awerɛwo ehu o nti sɛ woyɛ ne wo kasa yi fate liver no sɛ wonim ade kora yɛ sradeɛ ɛna adɔ kɔre adɔ mehu sɛ nea misi a menka no o ɛsiane sɛ wohwɛ brɛboɔ normal brɛboɔ no a ɛyɛ hyɛm te sɛ awewa mogya wom na ɛdi afurusa no ɛsiane sɛ ɛno no ɛdanedane ne ho na ɛsɔne biribiara so sɛsei brɛboɔ no ɛstarte grade 1 fatty liver na wɔhu sɛ saadeɛ ne nenamu kakraa bi nso hunu sɛ ahoɔden ne meduru 2 ne 3 na ayɛ ani beresɛm brɛboɔ bɛsɛ bɛ na da hɔ wɔnom wayɛ sika kɔkɔɔ wayɛ gold na ɔda hɔ die bɛ dwuma na obɛtumi adi ama wo wɔsisi mpomatwerɛ brɛboɔ bɛsɛ ba honhono asoko nsuo gyina mbɛdɛ na tumi adi dwuma ama wo ɛne nti mesrɛ wo saa mmerɛ sɛ wote me nka na sɛ wohwɛ mafidie yi so a mesrɛ wo papa sɛ tua na mɔntɛm ɛberɛ a wate nka sɛ wo yɛfunu no mu ayɛ duduudu wo mfe ne wo mfe yɛ wo ya ɛtwe wo mfo w'akyi afei biribi nenam wo yɛ mu kɔda mu a wontumi na ayɛ na wayɛ bosan ayɛ na woyɛ anum wato brɛboɔ no ni ahoɔdene ɛkyerɛ sɛ saadeɛ no nti brɛboɔ no ni ahoɔden korakora na mekyerɛ bi kora na hepatitis virus so saa wom virus hepatitis B hepatitis A hepatitis C virus no nso saa brɛboɔ no ɛkyerɛ sɛ wodi pa a wonam hɔ ne mi brɛboɔ yi nyɛ adwuma no kwasɛm nie sɛ wɔbɛhwɛ abrɛboɔ nko ara na wohyia nipa abrɛboɔ wɔ kyema a n'ani nso ɛwɔ kyema o n'ani ayɛ gɔn o asekyerɛ ne sɛ brɛboɔ no nyame nim sɛ sɛsɛyɛ a wasɛe brɛboɔ wu a wo nso awu na brɛboɔ yi a wɔgya hɔ akɔ nti wo bɛtena ha adan na yɛka no yɛsɛ wɔ fate liver nanso wonsesa wadidie suma na afei wontua na mɔntɛm na mfoɔ no nkyerɛ mu wɔ power specialist ɛba hospital mpakyɛ ɔbra wae na yɛ kora yɛaso yɛ no mpo deɛ no kwasɛm nie fate liver na adokoro wɔ no a ma ɔmo ayɛ dududu a wɔn ase ataataa a wɔfunu akyɛ a wontimi ne ma ɔmo so no wode ba yɛaso yɛ a yɛ mmerɛ tiaa bi o mmerɛ tiaa bi ne yɛahwɛ wo na wade wo ho na waayɛ ma waduro na wonom na akɔ agyanan so na woyɛ kyinifo a na wahwɛ agyanan no mu ɛhɔ na wobɛhu sɛ disradeɛ paa ne gyina me ankasa meyɛ mu nie saa pɛpɛɛpɛ mepakyɛw ntena hɔ ma brɛboɔ no nyene ho saa na nansɛ meba meka kidney so ho asɛm na kwasɛm ne yɛ kidney no seesei deɛ ɛgya yɛ hɔ seesei nkɔla nketewa ma obiara da dialysis ade nti na ɛwɔ sɛ basa yɛ kidney nyɛ yɛ brɛboɔ nyɛ yɛahoɔden nyɛ mesrɛ mo sɛ kidney ne haw ama seesei atwemfo akyi wo sisi yɛ wo ya ayɛ a wo nante wobɛka sɛ obi kura wo pɛ akyi ayɛ a na wo ho tete wo yɛfunu no mu samforo ayɛ a wontumi ne di ne watumi ada mesrɛ wo tua na mɔntɛm mpo wokɔ yɛ sɛ wo kidney ne ho aba haw a baabi baako pɛ na meka mfa ma ɛhɔ a na yɛ power specialist Herbal hospital wotua na mɔntɛm pa ana wusu nya ahotɔ nso ntempa ɛtu biribi na tenatena ho na gye nsamu wia na ayɛ ka asekirɛ ne sɛ seesei brɛboɔ yɛ atoto wɔn te sɛ deɛ yɛde aka gya ahoɔden nim biem awu kidney no nsuo gyina mu ma seesei biribiara sɛ yɛwie ɛhe na ade bɛkorɔ ɛhe na ade bɛfrɛ mesrɛ otua na ma baabi baako pɛ o ɛhɔ a ne power specialist Herbal hospital seesei nipa bebree na ɛnyɛ asikyire yadeɛ yɛ a meka nso yɛ yarebɔne wɔhu sɛ asikyire yadeɛ bɛtwe ma wankasa wayɛ twintwom wobɔ ho so ɛmmɔ wobɛdwo nsɔda komako bɛyɛ 10-20 adɛn ɛsuo mi ɛhena na wonom yɛ na wanhwɛ de yɛ abɛhu na biribia bɛsiw no ho ayɛ sɛ dufuo yɛ kuro ɛwɔ hɔ no wahu n'ani ha ya ɛwɔ aseɛ te sɛ bɔɔla so gya ato afa aseɛ nyina da wogyina ho ɛbɛporɔ ma mmoa bɛn wɔn sɛ asikyire wɔ nipadua no mu kɛse ama mmoa bɛn ma meyɛ kɔtwa wo nan memahu nipa yɛtwa ne nan mmienu nyina da asikyire yadeɛ nti nyɛ sɛ yɛtwa baako a ɛno kyerɛ sɛ yɛntwa bio mu o
one kwasi chidena ugina huana eno nso asa ko drum pempe so se gisi yesa ko twa ba ko na aka no nipa bebre kokobo titi wo mo kokobo no pia adabia na wa pia na ekosese wo pia kora wanhwe ya enko biem asikide ne se atu mogya saa kokobo no nso sei sesi a mehu ne de me kora mehu ne yade pese oye nipa o tuya na montem ne brabrebo kokobo brebuo kuro na atu na yo ni nyina bibia be ye kama e wo power specialist Herbal hospital but of an me pa cho na wo free 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 and 0200 0200 38 38 38 38 31 31 0200 0200 38 38 38 38 31 31 na WhatsApp ye was 0555 0555 79 79 78 78 78 78 ba chewo say fibroid no enti wo pese nyina koduru gina brebe won se eda ho twon de bia wo don se mia waya ase wa fibroid no da ho ne sa ne ntin so na wo ye bra entwa da no na abetena ho no ma na tu mogya saa dako na ekrim wahwe na ne so akofa asemfofora ba me pa cho se fibroid no e ha wo twia na mo na fu ani kire mu wo power specialist Herbal hospital isan so wo mo di ka do mo de ba ye nyina ne wo bie nya na ba efre no my own wo tena ho a ede wo ha wo be ba san se wanhwe na ye bibire mu a wo enya ba Nsem bebre ebe haw kompone show minimum no etitiw anokwasem se wiase nye de o obi aya wo be hia obi wo de ahoma aboso ndi wo kura wo betete wo ho akosi dabe ni nyina ne se obetua na modo ani akire mu wo power specialist Herbal hospital oba ye be ma woduro kompo be ko ama hoto aba ma ni gia befie isanse niema bi ne nkoye wo nipadua ne menu ni ahyensode aya abe show minimum wo no ye ma woduro bibia be ye kama nansa ne ye be sore no ofa faeske ho asem tudwa faeske ho asem tudwa na sese yafuno yade atiti nipa dodo se yan hia no ene na etekeke ewo yafunu num eti yafunu kura abetena wo so no meda metena ase ameka so hia ne tu akonode ma yade antete wo saa kwan no so eti nya SK Herbal mixture ni be na nonom ne kuro na abetena yafunu a wuntimi ne di na didi wie so aya asem no entimi enko entu ase emfa emaw obi wo ha wo se hard burns aduane bi obedi bia ne bo hyehye no aduane gina ne bo indigestion be pacho unya dua ya SK Herbal mixture na o ha we nyina no eto atwa amwanya wo hoto eye dupanti no Herbal shop any pharmacy shop onsa ebeka bi e oba bia saa nso de wo adua ya cough care Herbal mixture adro we de hahama ne nubra eboa ya Akoma eboa ya hrawa etutu wadende ase firi nipadua no so enti emfa ho se ne atra wo so ache no unya dua ya cough care Herbal mixture na odofo me se wa hoto aba ene ye wo adua ya malamisa na no ni malaria dura me se pam malaria afiri nipadua no so ho a epo fever ne ahohye abegya wo so nyina no eye adua ya malamis me se ntontom se ye ne na appetite yesu anya no so ano ye ne ye de tutu ne dwumade ase afiri nipadua num eti ene fa hoto so na enyi free yare da honum fresa ne obi a wa kwa obeye den na wo sore na ase malaria ntuntimi nya dwuma ma obra se ne sefata obi a so ate manager bia anim se dua ya malamis de ne tutu malaria se etu de yu ho ano a enye yie pebinom na intimi emwa bida wasi adua ya ointment no ene de munti ne yede abo aya na bre no dos ebedura na dwena honam nyina tutu na ho twetwe na ne ma bia nkoye mpa chobo modina na hwehwe adua ya ointment no brands agugu wo wodi srem ade be chi ne ko bibi twam wo wodi srem ade be chi ne ko afi honam ye oya na honam tutu nso a ni nyina be ko ndu papa ya boboduru ko ba bia wo benya bia to adua ya SK no wakotwa scan wachi obo ni nyina ye kura dawo ye mu a eye osa ya eteti wo bo modina na hwehwe bi na wo nso no eda mo ase nyame pa da se ne ye be san ahia nansa na mekoro no nana komia seti tutu ampam abontem hina ye me ankasa me hokene nana ba bia wo bia me chia ewie me chia hwefo ne atiefo nyina nyame nka obi bia ho mesrem mu ye ntutu ye ho anamo esanse ye bobodi nse wo ye me kira bibidro me mpa bibidro woni beba ho so no
na nneɛma agye nsɛmu bɔ mmɔden na fo ani kyerɛ mu wɔ Power Specialist Herbal Hospital yaya so yɛ baako wɔ Kumasi adua yɛ agyanhye mfeyi ase ɛkoro nso so wɔ Takoradi Anaji Estate ɛna ɛkoro nso so wɔ Nkranpompone mantam mu Kwabenya ɛbra wodo ani akyerɛ mu wɔ Pokuase ɛyɛ Kwabenya ɛna ofiri Pokuase nso kɔ Kwabenya ɛyɛ Kwabenya numbers ne yɛ 0244 54 44 44 22 0244 54 54 44 44 22 22 and 0200 38 31 Yentu ankomo so WhatsApp no so 0555 79 78 that's ene ye be say share bi na me sha me nua be ma ha ya Akoma 87.9 FM on TV Akoma mu Nsem dwumadi no eno a na wo hwe na me tie no na ade yi a yenya nkan ye kra no obi a nkrofo frefre me fo na be ma ba ko frɛ o se mako enye mema nyina no te sa oh ya me hye no ampa nenso so ebra sem bia bo ebra bufuo bia bo sesi ade wo se nye mema nyina no te sa but ubunfui ena sem bia so enya maya e wo se wo ka bibi na wodi gu ba nanimu ase ne ye ka se chese asem bi mai na sa asem bi aba ya better say nye mema nyina na te sada anka ha dwen di anka ha dwen say mapake ntoma gu ho na me woni magu ho na mehia me dofo na o si na ni gye me ho na me hwe na brabom ni se de ne meko na enye enema nko yie bata odo me na me so me won ntoma gu ho yi metimi asese bia man se ene nka nya hwe nka fa me fa de wo de koye me ho ade ne sika kakra hyehyem na gye me ntoman na ye fa ko ya me ho ade na ne gaze nka nya hwe anya hwe na ntoma na guda mo me de ye de na ye hwe ntoma na ye guda mo no me de ye de na mpa nka to se me pentimi na asade mami Nana me na wo de mami de ade ba kwa etinka enya hwe ade ba kwa ama Africa for your problem na enya hwe no that issue nkenya enya hwe you see adma ani wan de ne say ya na wonye oh no e na pe na won pe me no ya na wonye na pe na won bi wo wiase because wo so won kade ana meboa ye wo de ye de ye nyesa na muka akwa munyam na mu ba say de di nsuo ye ne mfa nsa ye nyi nyesa na muka enti waso aware ye kuruma no amamre kwanso whatever mfa menyanti bi da se oba bi akoye be ma ho ade what bi da menyanti bi da so whether Western culture whether what Bible whether wherever be man na ye oba ho ade now from where I sit as a pastor trokunkun na say so obi sia oba bi na so na ne gina opeso wadon onkotue ne ti ade emma na ja no mfa no nye den enko ye kan aware we ni aware ajo tell you okay it is a oba na be ma hu wo so odowa e den na wo trust mu amamre kwase se be ma no ye onkotue uti ade o me fa wo enti ni ti ade no de se wo be na ntuma na eka ho no o se ntuma na eka wo bi sia wo no wo se wo do mi o na wo ohun so wo kwanko se bia ntuma ne niam na ja wo tio ntuma na de ma wo no e do so mi so ni wo sika sino na ne ho wa wo sika sino wa me won to wa sem na sa ni o mani ku ho wa sem na mi se me de bua wa sem na mi tutu wo se ne ho so na kwankro awari nso nya de ne ho so na kwankro to maya ne mante ena pampers buo kro anya boketo a ti sa ho so kwankro sister na se mi ni wo bi back off da bi mi ni wo bi o na wo mi sia wo no wo ni bi mi wo bi gu ho mi wo ntuma ni bi wo ho mi wo sika sene wo ena wo si wo do me wo to mi nwa na wo si so wo ti mi nya me ho ade na wo si so no wo hu hie ne wo to sika ni foda ene say me say wo si so wi ase no wo hu hie ne wo to sika ni foda ene na nya wo yere enya wo yere oba pe wa wo to mi ye bi wo say hie ne to sika ni foda o to mi ye bi bia so you see
just said you want to about to company me na me tell you na mafo adwuma ana wo ba betu fu na wo sa anya nsa yedi tu fu na ka company ka wo sim pempem company ka wo sim pempem no wo mpem you see eti bu ba ware ama ya muamu ana no nane ama ya muamu nane you see it is not about me baby bu ba ware ya ama ya muamu because you say wo say wo dom me nana tie ana wa kire me say wo don't know wo dom me no ana so me pel eso mpas wo ska che menti mpas e won so bo ame ene wa say ya na wo keka kire me okay nana wo de o ma me nkasa ma yem fa wo de na na nana wo de me ba so de wo de o ma me nkasa ma yem fa wo de na afa yem ko su kon mo wo de ya wo ken e won su so de abre wi ase so de wo say wo ma me nchire ma ye ntia se it is wrong sir ania won the initial stage no matter how billionaire the woman is etia de ne de for your own respect granting it is all obama le tua for your own respect for the sake of any dia what the mouth that chinti and so mo no tua now Nasu beba kwa ya betumi afre ba no aka chen se na se be ma no na eka be ma no na eka mame wo de bua me na se wari ya wari na ama be pray afa 0.5% makwe da be mo ate se be ma be to lata kan wonya be bi nkoto lata na yere ada wa ma ate se neguma nda eno de wan na betumi aye sa ade eno wan na be ye oba be na be ye wo kwa be ma be na be ye se ngwase na won ngwase na ye kata so nti and monyam she ana de be ma no ma hwe ngoma ye di no maka mamre wo de kwa mamre ma ye wrong yo maka western culture ko wa ye wrong maka biblical ye wrong and then our person man ye right just because of sympathy ye de huma bro odo no problem ope me no problem it's ni kwa se me pe wa me bua se oye bia no yes oye but etia de se oye ma do person che say enye bibia nti ena mpanimfo tintim sa na yo amamre de yo say yenko ye no ho ade ansa but infante ko for de o form de hye na wonye no ho ade ya yeso wumpa obeye no ho ade ya ansa ya moye kunu se wa ko se wo kan enye se wo nya ne ho ade adentia enidie a fata so benya ansa na be matimi hu na se bi na sirimu no enu nti yesi ya enti na wo se wo dom me ne na ma bua wo no be na because of the main reason say yesi wo meye sa amamre no ono se oniska enti wo pa wo chewo se wo mum gire mu na yesa na se ma urade nya go ase wo ya na wo pa chewo kra na wo ba no se ma no do enti ma me mo but ebi ni honti me bua ebi a oji sika we ana juka we ana se we say na me de one what dey because when you na wo ya na che se wo do me say enu ni ama me aye opa bi ma opa amani nyai si wo se be ma na be finance se ne bisa se na le ko ware a oni ne kuru yes an hye we bi na so chiri ila so de akai no ana se wo de kan asem ana enu ntiku afi omfo ne di amno fie opa bi finance ne bisa Anya wo be ma no di wo fa phone call so we because ma I was saying wo ma ye de na pia wo ka kira Bema nankasa abamana luki asif se asem me kora na me mpew na wo na wo so me sama wo me bi mu na kora me mpew ada na wo che na wo che da support the bema nanka che wo ka che me se jai ko be mo say mi me sika na se be bre wo ho a oba me sika ba no bema ne ka che ne se me na me pesa me ware wo enti me pa cho me nya ready se me pesa me ware wo enti nya abotra ma me ye ready a me kwa project list dia ma nyina metoto na me dia ba na se wo be ma me sika de e bi ko ba no kra de be ka wanum eti ene jai me wo me sika me mfa hwenye de amem eti be ma no akasa asem na cho but we dia wo be ma no na wo ka kire me se me do oba me pew me pese me no tu ana mo ne mo se de wo busuafo ma me pressure me ya minister yi me wo so wo bi eti me pese eti bua me na ye me ho ade eti me bua kaka wo sorry me personally me experience you na na anya ntem ase ye ma
there are certain principles and certain laws they must never be broken. I'm telling you. Oh, okay. They must never be broken. You see, you come along. You the me patron and nem kwana me fan and nem kwana me boko nem kwana mkobo jama and the facha minister. You the same your mama, but mama, we can count a lot of issues about just because of sympathy. Mama, and you wrong say oba eboa bemo, but mama me say ejira 70. Bedroom that una force will serve on him. Na abenti na ejira 70 a ejira sem kire say that be e ho beba asem na nka ya de bank ho enka na ke ye kan wase mama me say odi opa ye nye na say enka ye de ye wo enyema bi wo ha wo betumi akai enipa a woni ne tie wo part ene wa ye ye o so me kra madaro ma na me talk e yi ma wo a wo de ye adwuma na na kwesa nti ho no sanka ye ni na be ni aka hu na no kwa de e ya na nse da enye eye because I know they naturally obi anu say aware ne ye bobra metima abo me no but me nyanware me afi no aware ne ya bobra wo se wo ba be me na me ye ho ade but uniska me moa what here you can we na uniska no kwata say na okay o ko for ba an na kwakota number 1 na ho ade ye kwa unisika ade be ye no ho ade but o ko wari wi abesi na hwe no ko wari be na de wo ba no oni bi woni bi anka wo bo wa na na kwe any penny will be no woni ni susu ho se wo be yin so ka se wo bo be na yin so bi a wo sete a business bi dia ma no se be ya wo be ya adwuma no be nya sika nso no dia be ya me wade so a wo be nya sika ne be ya wo ya ba fo one pano asem we ya asem one pano we ya asem one pano no na make no say ma wo sika ma wo sete business nya sika ma wo fa me na ya me wade me so me to me mo out because asamba one pano me worry wonyo na worry that's it apart from them who ba no so class them as so ye bibina wo re no wani nwa wo so be ka tell play say kai che wo be wan no understand be no ho de e ye me na mouse come out be ho de enti amu de you feel like say ye be focus one that one hour a man mama sa problem mo say mama me kakra entu me enti say ba ma you ba ye me ho de now I just say what mean is so be worry me for ya e ma in any case it's here the papa na yenko ye tent yenko toto one ya ade ni na edario so wonya di tade ko na na kwa na ye abusuapani wonya de man say mo de hye na me hu nti me ba be fana ko no nya age a ma ware enya na mrem awari enya na mrem enya na mrem 03 sa bia nka be ma wo betumi aye 03249803 entu anu ne niam na keka ho no ana bro wo so ana wo se me moa wo me so me wo bebre wo ho anya na wo kan da de say no de wo so ya na mama pa se mame Marco say wow Marco say be wi ache na se be baba say ayi no kwa no boni wo say Marco say me waje ye no nkonko no boni say e mama be bro wa Marco say e mama be bro wa e ma ya to bi ma me na wo scan Marco say e mama be bro wa e ma se wo mo the one who be present da wo mo ni bi da wo ni ya sa wa ni mu enna mama fa nu no beba we dey ni baby akasa hello we dey ni baby akasa mama control lower TV no why nti sa hwa age some fa nipa foforo hello we dey ni baby akasa I'm talking to you but me friends Accra. Your mommy yet Accra ni six some. Mommy pacho yet you. But so yeah schedule for camera because we need them to do come on you but me fit so be me one there with me one was the animal so I could do 7,000 Ghana cedis after your doctor for me. That I did 2 years, 2 years for the year and me say me all the loan now call advocate call me to see me and me the sense of the year there here. If you have Pastor Julius Canayampa, but I know you first can number one or two now, but now we say if you need them ask why. When dear was say what kwaji loan
Well, we sound the call. So it means that some way somehow, at least Obano show concern and Beman pe Yenya by Obano show concern and Beman and Cope. Okay, we didn't baby Akasa free. Your friend Kwame make a say as if Asana more canon, the guy no show white neck canon. And okre asem or canon. Me say Malare me no ban it, but me yen one day. Every who no me de any our asem editor and or to what here, but na sika was send the quiet and one day. Na and so the many year day, Ekasai. Say, young fathers can and find established business. Hello? Hello? Can you hear pa? And to make a choice, say, you see, can I want to point to the sound of one year now? And so, if you look at you and say, your face can find you see business. If you say, my face, if you later on, you do yes, and I'm making a day, a Korean 1 year. Simple. Yamin Shaw, also na make us asem say what this canon so Emma Bema no na what the quiet juma na fa so oba so no de ye on ade but here is the case here this canon so Bema ye obey juma scanner Bema no hunu ba foforo a de kwa and no see possible na sister be catch me say mama he onim ofa adwene o say mama is me sia Bema me do no Bema no so wo do me but onye adwuma me pese wo ye adwuma na me so wo ska entinka me talk ama Bema no nanka wo de aye adwuma nanka ya ware and am sister dia wo koye na die BBC a yemfa course na no na yewi a na che say we dey ni ba bia kasa so that we can say atadeka very yes so that ma bra no kan ya san papa me ba ware no na me ko si sifia no ho chen kakra enti me mu an na yan ring mama ya to ring ni wie ya afi do ni ya de ni na kan ye ready sam da ware wa na wakoto ring wa she enti sifia na me ya de enti me ma bra no kan ya papa ka ma no chiwa ni so ba no obwo wa ka sa she na ya wade hey Yamin Shaw be da say hey we didn't baby Akasa free. Hello. We didn't have Yakasa. If I to make a picture, some man about if you're going to do it, you can take a watch it. The firm, if a man about it, you can take a watch it. The person, the economy, the brand, and correct. Me ba, or a concern with the man, then what? And my fight, then a cacao, some sort of war. You are naming Yakaka, or Beman, could not drop on the but the first time in the lady. We are so many catches at home on Oswa, and one of me, you know what? It's in a blind nation in a good affair. May I say, we didn't baby Akasa free. Hello? Hello? We didn't baby Akasa free. It doesn't say somebody. Okay, mommy, it's you. That doesn't start a kind of reality. Baby, when I go now, Botra. Baby, I'm a Botra. Every drama both on the same year. But if a brother so fucking and then never. And okay, me that say, that money, yeah, fine, but on your deal, this can be quite a fruit. We didn't baby Akasa free. Hello, Marco. Hello, You don't expect to class. yo, why he yet you? Mark, will get him say, can you say, can you than you? Can you come answer? I don't know. Because of what all kind of time. And then you are seeing any tired baby, any unity, and I'm a new Akoma. No time no battery. Let's all ban him. No catch you say, oh, I blank you. I didn't use to no more one can nobody. Because if you say, get the collection now. That's the way to be man. It is the idea before baby. You can be anymore. Can be human and married, I can. But
when you back here, it will be a casket rubber. If you are giddy and rubber. Then I will run over the car with me. And I don't know them and the car with me. So you dear, and no dear, you can support you, sit and your can. Or go and nothing to attend ready. Because I'm going to you. Because of the say, baby, I'm going to be this check me with Diana. This is a crazy to me. Then is that the best of the destroy the money. Miss Wendas, Papa. After for no meba, what do you want to me? Messi Ababe from Nemo, Mammy Monra, Charistic Ventures, I catch it. Young call Dr. Muahoni Nupa, and they were dear Banny Yanko Jibi Numia Wadru, near Metuaso. Yaba, your best half a course. Train mu. Say draw we me no eye bra oba ene bema etminum. Say uye bema na wo ho. Na nne infections pa ha wadwen. Bema bi wo ho a infections bi te se gonorrhea, syphilis anase chlamydia ene na betena. Abetena no so ma. Nsensuanso bi te se ne bema no ubon se ho a na nso man bi nso fitaa bi a ehun nsem fata efiri ne bema mu ba. Bema bi so wo ho a eba ne sa impempi no ubon se ne bema mu nyina ehhye no ne bema mu ebo no pe bema bi so wo ho a enam se ennam yare no atena no so akyane nti no ama ne bema no eswate ne bema no fonwa na efon bema bi so ho a eba ne sa ema ekurokuro bi ene ensansan etigu ne bema no ho prekesen se uye bema na nnam yare ene wa betena no wako ako for so many years na unhu sisaye bi a bema me say wadro ene Zahara mixture ene Zahara G capsules se uye ba so na wo ho na ne white pa ene wa betena oba bi wo ho eba ne sa etimi ma ensuo bi egugu na sabi ehunya ni kakra oba bi so ho eba ne sa etimi ma ensansan bi a etimi etigu na himfi oprekesen se uye oba na white anasa odepo ene wa betena no wako ako for so many years na unhu sisaye bi aba me see wadro eye baako pe eno ane Zahara mixture ene Zahara G capsules sa uyo ba so na wo ho na 2 years ni untimi emunsa oba bi wo ho a 5 years ni onya ne menses da eba ne sa na ama ohaw pa no namu sa uyo ba na otesa na untimi emunsa oba Zahara mixture no ene Zahara G capsules no eye nubuna ahodo ane atwetwe ahoden no ene de ye sa aduri ti sa uyo ba na untimi emunsa adura ebeboa Quadra store pharmacy shop baabi eton aduro bia wo de owura ho a wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules na sa aduro we asa ye aduro waso a ebo oba bia enam yare ehanadwen oba bi wo ho a eba ne sa etimi eja no jonso ya yawo oba bi wo ho a eba ne sa etimi ma enkekaye nkitinkiti bi ene na betena oba bi so ho a etimi eja ne sisi yale eti sa wo yo oba na utie me na infections pa hawadwen eno obetena wako for so many years unhu sisaye bia oba me say Zahara mixture no eni Zahara G capsules no ya de edro no abasa embeboa wodi ane se obekọ drugstore pharmacy shop ba bia ton edro Ghana ha wodi ubowura ha wo se wo pe edro na ye fe no Zahara mixture ene Zahara G capsules na say edro we asa ye edro a ebodophobia owo weak immune system obi ho a ono nko te bia waye no fo no fen yale enketenkete ubonsa ehanadwen onanti kakra bia bonsa enche na ote so na ohuna mane te bia ono nko ewan ketenkete odofo wabo 10 years ni oda hobowa wo fa edura ekọ na aba odofo edura ebeboa wo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo bi so ho a ono nko abonsa niyam aduane to niyam a na ohuna mane osa pa etete no ondidi yeso a na amane hunu pa na ohun ubosa ne boa no nyina ehyehye no ubosa na chinkase odofo wo osa na edi 10 years wo osa na edi 5 years a wo fa adura ohun sisaye bia no ene odofo tumuda ye de Zahara mixture no ene Zahara G capsules no ye de aduro no abasa embeboa Kogana ha baabi eton aduro say ye pharmacy shop Herbal shop licensed chemical shop wo se wo pedro na ye fe no Zahara mixture ene Zahara G capsules order for the number C
ebia na ohia kyerɛkyerɛmu bi anaasɛ biribi ɛkyerɛ w'adwene so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0246 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 adafo na mai so da TV no so da screen no so to dey fa bibia e kire wadwene so anasa onte ase bia no ofre ya ntubosem yebenya adagye akyekire mu adafo yebekọ ya adura yefe no hindi haba mesha so na say do we e ya duro won so a charistic ana de badwa so sa wo ho na malaria fever e hawadwen de bia bo se wonum ato wonum aya nwonwono untimi endidi enye kama won kwa wa poso eye wo ya de bia bo se unhuna ma odofo wo hia hindi haba mesha wo typhoid fever na aye kran kwete wo so no obi wo ho a onwa num aduro bo se wo ha ekọ na ba otuti ekọ na ba odofo wo hia hindi haba mesha enu ne adura abeboa sugar level na obecheck ya de bia na ekosoro odofo wo de fa hindi haba mesha na eye wo aduro obi wo ho a oye adwumaden ogina ententen eche oye adwuma eja ho eba ne sade bia na pomden na ewo fom odofo adura ene midi ho adanse akamfo ede ma sebeboa wo pebi sisi a kodrasto bia ben wo pharmacy shop bia ben wo ba bia eton aduro bia wo de oduru ho a wo se wo pedro na efe no hindi haba mesha enu ni adura odofo onoma ebeboa ni pedua no yalie bia ahinta asie wo ni pedua no no he started num hindi haba mesha na yalie ni nyina efri ho odofo yebekọ ya adura ye fe no Zahara man capsule so na say do we eye adura eye memedro krogen se ne wo ye bema na o pem memedro no ma enko fansunsanso bia enko brewo o pem memedro no ma enko multipaye bia ene bema mesrew menya mistake adura ebeboa wo ene Zahara man capsules so wo ye bema na utie me na wo weak erection bema bi wo ha me si odi boy ani asese ya sa wo ye bema na otesa na weak erection no ene wa betena bema me si waduro ene Zahara man capsules so wo ye bema so na wo ho na premature ejaculation hawadwen bema bi wo ha me si ato ni din 1 minute bema 1 minute ni mpo no wa bre papa ansa no wetemeduru ho sa wo ye bema na wo ye 1 minute bema me si Zahara man capsules ene no yadura ebeboa wo so wo ye bema na wo ho na sisi yale eta hawadwen bema me si waduro ene Zahara man capsules enu ni adura bema onoma mreye bia waye ya twetwe wo ebo samrane efa 1 minute bema no wo start nom Zahara man capsules na wo bo se wo start ehun sisaye eti bema se na wo pem medura ma na boa wa mesew kodra store pharmacy shop ba bia ton aduro Ghana ha wo de bowura ho wo busom wo so pe duro na ye fe no Zahara man capsules enu ni adura onoma mreye bia etetew hawadwen no aduro no ebeyi ni nyina e de free ho orafo message ya phone numbers ni biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 Order for the bia meka me say bambo atrema aye chen ayaresa bukitima etodofo ment na ho enye mobo enhye dem ansa no wato na mo apeka rinsiki nupa ya de badwa so a ya fe no Zahara mixture eni Zahara G capsules odofo uto edro we mie no sa o no ma fa Zahara mixture na eye nsuo emene Zahara G capsules na ebebo boost immune system no asset to infections bi ase bi ti se gonorrhea syphilis eni Zahara man capsules ya de badwa so a ebo bema bia me se waye mre pa ema etwetwe no ebo ne nsamra ne se 1 minute bema eni hindi herbal mixture ebo dofo bia malaria fever typhoid fever high blood pressure eni diabetes hanadwen order for your new pay Ghana ha ba bia ton oduro se eye pharmacy shop herbal shop
license chemical shop ya to apete ho na me shop bosa utaduro na nyame di mu nti obeya danse no aka say currency aduro no eye papa medase na nakusua yeah so yeah that's baby dro papa ampa okay ya mama kwa bade ba ko 87.9 FM TV akuma Nsem Jumedie no Edwa na wo hwara wutie no was good afternoon Marco. I'm not in support with pastor. Some men are ungrateful and or the I see nothing wrong when a lady contributes in such situations. Okay, on also message no. Enna yenua bema baako. Okay, mami fan free. Was say if she's also DNT oba bema enye because she is called a helper for a reason. Now me person be who say Bible ka say oba ne bema saso boafo a eno ka hu bi. Me ye bema saso boafo enti no me fa me sika ma no kwankwa ye me ho ade eno na ka hu bi ana. Say we ade de tene say Marco de tene say on say so what's the dia o kan Bible na o say na we ntina obere ma be jene jane ne na no de ne ho akọ fam na yere na on my honam baako tin you. So when it comes to our area aye bere ma no na ekoje aware but what I say so okwa koje aware no e de nhyehyeye na gu akwam na maka se Bible na di kan kan sa se wu hu oba na ho fa na person fa na aware koneja okotue ni tia de. So tia de no na ma aware no eya aware tie you. So se be man tia de no oba le tia ya in disguise ma busa won say eya aware. If let's be practical. Say na aware ho se chetie and obia na me adwen say sa na Bible na kana amamere kwan so sa na mpanimfo aka say se opa me yede na the trinity ade nya sa na kana. So it means that a tia de na ma aware no ya aware any other thing ya bogus. Ntuma ne sa no manyo nyina ye bogus. But no and they say eno de on e ka won nyina no e ka won na tia de no say tia de no hia Marco say na tia ka nyina ye bogus na dia ka nyina wo mo gi so that ye be hunu dia dare ma no di na ma emu aye duwa ma mema no go with a tia de no with that and ma na ka ho no crazy and bronso and sano and won ya first kwa na to machine ya de poma de nyina ka ho ma unim say machine de poma de nyina na eje ma unim say traditionally say uti mpanimfo partners akane pa na ntisa ho but achiri no mu say obo ho obafi besra oba na aware ne nti na ka say oba besre no aware nti those days kwana inshada nya sikatue ne bibi chinchenchen bia but achiri no ye be hu say nipa na be fa oba no kotena fia na say ehwe no mpo na be problem ye be say hia oba no na as ye nu ho se de ye de hye ne ye den e mae ene ade na say berima na e ba fia ye ma wontue bibi na say amunu wa kwa no mu ntimi mfam e mobra sa entoma ebe boa nti se ma ne beboa enye se ma ne be ya kata be ma na ni wuo so Marco se o pesa ma me ba se o pesa o boa be ma na ada na wo ma na nyete ne o ska let's do it this way o ska but one thing is say our we dey man di mu aye say go and pay the dowry ansa na wa say ye ji we na kemba eti ada na wonkonko ye sa amamre kwan so ade a mpanimfo ogi ama wore na dimu no na wo wi na ofi say me kunu wa boka me mpesi ke bi nkompese o le bilonia yeti ase only scan chese batu Bible kasi was say mu wan wo si dan na only can mun contains say dana obesi no ho resources ansa no be hyase no o hyase ko dum pempen so no kan kam afa nkofo twema no moto bom say we kwase yampeni no what is the Bible trying to say? It means that jelly be our person who embark on the no plan properly, be matured enough say ade na we no what the go say we nti wonye tira na wode ni nyina ka the warrior Marco say it's about 40-50 years journey. Because let's assume and Manchester say about 27-28 near the and no more. And say you worry 28 years. But the young can say at most 30 years no worry. Or no bana obedi or also be 80 years was assassin 30 na odin assassin. So 50 years na can or the kwako worry. Marco say obi a wo ba worry no
the obedi kura woni aware no so oba be fo obedi hye na kwakota potential o say potential the obedi woni potential now the obedi woni awoya da ko se wo ba pe potential so yare the obedi woni the wo kwa ka ba le ma kire the potential so go fried rice so the obedi woni ka de yanka you see and make say empayfo at the san you many go akwam just to assess the man Marcos, just to assess the man and know say oh where there and you might kick some family ko ti manya ndia de abanti wodi mu waboa no ho set you waboa no ho set ampa obe ware ye de hye no mma to say na ama who na ko wundi ba ye ni no na ma buso so nya confidence say ye de hye no baby e wo kro no eye enti me akọ me point ne say sa dowry ten ne amamre kwa so de ma you don't break it the entire don't break it say me tell say e be du baby who about ya we na some obesa de aka che be ma no we na mo be ma ku ya o ma ko mo ba no bo no so besa aka e de no ye the right thing eti anini nsusu ho me de ne say se wonya ready a ene oba ne mkosusu ho say me pa cho me do na mum me ho na kire me ene ma nko yie enti nka me ye wo ho ade bibia kama na mum ene ma nko yie ba bibi nkakra de metumi aye wona wo ka kire wo ba no sa wode de nya force ye nim se be ma na e ware na mum enkoma a woni wo ba ni di ne se me do wo na me pese me ye wo ho ade no so me hu se ne mako yie se na wo de no enti boa me bibi mu kakra anya se kura na sa bo se ana se de anya ne me ne de wo so wo do me no a wo pese wo ware me no e na adwene sa adwene no wona wo de to mani mu o be ma wo ye se no e na me boa wo na kire asamo ba ya sa be enti a kire wona wo be ka wo ha wo kire me na kire ma boa wa wi a no sa be ka kire me se wona wo share me so se me moa o ne kokko ware enti se sa de a enya wo be ma no wonya ready a menka ware sem se ya twempena ma ko ya twempena ampra na ya atwe no obi anhye obi so obi me ware obi e bia no wo fo ma pressure no se be ma wo fo ma me pressure me sro be ma no onya ready ese se me jai no na mo wo be ma no nkoma woni me die ne se e bia akua me pese me ware wo manage wo ho oba be so be ba wa akwa mu no me ho nse ene mo ko yie kakra sene me die no enti me pa to entuma ne list na ye de ama me no edoso so good advice we push for no advice me push but e was say oba betua dowry I'm telling you tua ntoma tua akoko dabi me tua akoko a eye boa be ma no ne adome na woni be akoko dabi sa akomo na ba ma ne me yedie na ya awale de kwanya ko mo se mo dabi na se wa ji so ba nkomo ba ma no institution a ye si wo institutions ni me se ni na aka we do say extra genius de me na okeka dabi o so apa na ye yi obi so apoa ni se ama o mo ware ama o mo tia ni ama na eni o ma nyina ko yi esise ni esi no almost our scholars wo me wa yentu ni nyina eno kwa the fact that we go evangelist yentu ni eno kwa me from evangelist ade be na be ma oba e be accept say okay be ma mate ase me yi sika de ama fa koye me ho ade ana me toka we de ama be present ma me si fie we me na masie enso ma mansa nyina hu say wo na wasi fie no na wo de ma me and for the way o me yire me se abronsan we je ba yese we je ede na be ti bi ama ma sani we na alidi ama na obi na gba ware a me did amasafo a be kon okọ ware ya nikuru ni benadasare no yi sasafo a be kon fo ama be kon me ga no so no abeti na o me jai o na be so me so o me jai o se kwase sama me se sa no me de try who ba ware na ye bi sa ba bi bu so dia da be tam no ko abotu sisi tam no ko evangelist yako tam no ko do baba akwantu we no me don so moto nya wati bi da bi ase a wote se aware ye di onyame na ahyehye de ato na wona wo kom no ense se wode adwemu hare best obia wo tu sa na mo we no ense se wode adwemu hare in other words na se nipa no onye mature person nipa na mini ni tu na mo no na dwenu mu edu kosi sei
and the Bema Samoa will and can ya bonnet and can ya bonnet. But Nipana Bema and Mini Tuana Mona all say, me perceive me young one, the Minisika. And think a crowd war for woman, I mean, ye. How mature is that person? Met me at a ring back on, met me at a median toward the end. Nipano ought to say, not Jenny, a mood doctor saying, met me out to me quote, oh, Pamodiano, Zia boy, who ye quote. So, I can never knew. The Nipana Melene cause our country, no, ya can't say, I'm fadging Harry, and Ramuno. Nipano ought to say, not Jimo Duco is saying, I will flow a nimini. Ye nim time before, sorry. Yeah, bad. The first discussion was a buffo, and the cotrega will know the Bible. And a buffo Namasa, you know about Numan is saying, a buffo net trigger and Cassani Momuya, Kukomina, and Campia. A buffo by and young, they are not more. Any dear now don't you know the buy or buy for said depending on a baby. But Mamma can't tell a man say, so we are too desperate for our area. And of course, I name we say. Drama, wow, nay, wadi. Mamma, wow, nay, we. And what dear, me support you. And what dear see you go to your trinsa. Man, for sick and support to Bema be a da. Into money. And to man, young what dear. Bible can't want. Listen, oh, listen if you're in a buy. Listen, it is a Abia. Mama, dear, walk off far back, and a moment. But father say, what my young Papa, Omo, it's not the it is a band of Benya. I can't just listen from Marco say. And what did you say? Ja usikeni, and na usikeni. And Contafo, Nase cry at the Bacana, Abigafo, Uma Betrasi, Manfra Bigafo. But yet, I can't come on for the Abigafo, the account. Near Yannick, and no sense it till at the end. Me too, Marfu say. Who was Sikasa, dear Miss Row? Over to me as sponsor party, Mune, Balu Papa, I know, and nay. And going up, and sponsor be a mamma, sponsor, and sponsor be a say. Me wuna kosia me didi kofia ko ware no akoso jisika ifa sha wo na wo kwa mpapa busa wo di amano wo di mama me say e mani bebre hu na man antuma na ka mo na e canto ring en koto ring onu na wo se wo ba be ware wo enfa ntuma na ko be ma ne ho sa na omo ka enfa nka ho enfa ni na ye tia ya ba da ni na ka ho so we are too desperate. I don't know so. Catch and say, yeah, prepare for bra. A train no na yen near one but be our yen train or then go to so about force. Walk. Means you know buy me office. Now they no buy no. May the train any more boy. What about one and what they buy and come na worry. Listen here. Now I listen a kaka hoba. Oh yeah, Papa. I am one abusiafo. Papa for no ma wo ye no. E man abusiafo na. Na okwaje listen free ho. Ah, one okwaje listen. Okwaje listen free ho. Na me buy na papa ka kire me say. Bema, bra me 20 ye ni listen bia de wo be ye me ba nwa de. Aya why na ye sa. Why listen? Nya papa. Eh. It's papa na wa de. Kwa me say obeka Nsem. Papa ni nyam papa. Yes. Na wa de ne yentumi nware. Marco say Nsem ka cho. Me say kenya boni say me udu sika boa. But the 70. E kira 70. Ti yenye the right. Nipa no a me ne ko no. Na jirimu odu ko si say bufuo mpa. All these secret things and Baba. And then to me because I had the full beba. It's listening now about Mamano and the Mamma Sassam no more. So China, yes, listening now. Memoir Bamano, my too desperate. Ma, check their trend was social media. Yeah, when they say, I will be ideas what I can tell you.
ɛnyɛ nyame na atua wɔ mo ka yɛnkyɛ nyame atua wɔ mo ka ne sɛ bɔɔlɔ wo so adwiri mu ha ɛnyɛ nyame na atua mo ka bai ayi ni ya akata wani wo so ya akata wani wo so ɛnsɛ sɛ wo di na akata wani wo so akyerɛ sɛ kyerɛ sɛ wo pɛ sɛ wo kyerɛ wɔ mo aka ne sɛ ɔma nkwa ware pa ɔmo diɛ ɔmo nya mɛma yɛ ware wɔ ɔmo kuru diɛ ɛyɛ saa na ɔmo yɛ social media ade ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ ne sɛ wo kura wɔn ne tiɛ deɛ ɔyɛ bɛrima hunu eti mo ntɛ wɔ social media ɛfa mo nkɔ yɛ sɛ ɛde mo kɔ na sɛ social media na ɛwɔ so mo nfa nkɔ hɔ na ɛfa mo nkɔ ɛti wɔn atɔ wo kaa miɛ hu nsɛ wɔ adwuma bɔ a wɔbɔ yɛ wɔ bere a wɔabɛ ɛna wɔde atɔ wo kaa ɛmfa nkɔhyɛ wo kunu Marco se hwe. Wo kuru ntoma wa ko men fa pressure me to ya. Abrabo. Ya ko ye kuru bi ma. Abrabo na ye na ade. Abrabo ye. Munyan. Marco se abrabo ye. Koye bi ma we hu se wo kuru na to ye. Ado ti no to ye. Abrabo de ede. Onu na kata na de gas. Wo kata ho ye de. Ade wo kata so ko. Ane mo final de ye. Adwemu final. Na adwemu ha. Na adwemu nya ha. Ye wo ye ye no oka. Monye sai. Monye na mo to ma amanfo abrabo ye gbo. Ochima na hotin fifra no akwasi unu ma obesanjes land services. Me bana na ya wo ho. Obetuma asi coach ya so for say agency ni ade nya wo ya no akọ rama no asi ato so de abro. On charge o kasi. Christian service ya na na ya on be ba be si omu Marco hwe. Aya na me normally dey be am kasa asem yo. Life on onyame de nioma bi asisi akwahwe Yesu kura ba wiase be ye woni padasani no Bible say hwe sɛ de Yesu Kristo ahon konkona hye ne ma na okini ye ese Yesu kura obeye nipa na ohia adom bi otimi ade na ese so ye you don't say because oye Yesu ni ntino what is supposed to be done is not supposed to be done you must do it now and nobody say oh and now so now that is why his name has been exalted or high on above and what Philippians 2 verse 5 my dream is today's devotion what I say so it means that the man highly exalted decided to become a slave just because he want to be exalted more higher this is why and why so about men fa the system men fa process no but be pakasa can you the protocol is the protocol one from one and fa it will no kran and Bible say it was wait obey akwate bia fa akwate bia to no so e be som ye said o ye na ye buni se oni pa o we no say wait na onyankopon ma de kese a abudi nyina so said say ye boy Jesus dina kotodwe nyina nkoto na tetrema nyina ansa na Yesu ba bedu sa level no no was safe na konya so abeya kwa slave that's why no that was what he was supposed to do to be exalted mama Marcos say ade esesa wo ye no wa anya and you want you see and let me put this on record say Akoma say Yesu be fa process no but you can once man yan kan once so the woman you be can ba me say do the right thing aware ho hye e kire sen aware ho hye ne say tuya be otia otua ne tia de manager nako mako se okona se manager ka se me kura menye wo hwe kwa eno so Bible jetu na no say a ebia oba e ka yo ebia se be man do se dia mo do ne se dia mo ye dia se so ye enwu eska mo eti ade de ma no wo fa ko ma aduane no mfa ho ka ma ne nyina anya ne dia na se dia enye ba se dia ejo mba na ko ti o ma uno mo ye nyina ye na nkofo na eba eti be ma dia ye be ma o senka ware o be ma dia ye be ma oba na munta de me Munya memo na makula wo muya muska metu uti ade na ma muska metu mama baba sem baba muska blog je fa bo ento bagi wo mu ko le besa ba kete se wo ya bema wo so bema ni wo ya bema nka wo tuma na ode wo ya wade wo ma le besa kete se wo na wade wo ya bema na uti ri onfa ade santi wo be fa po asimpe wo ko na wade okay Wunti mi tu achen men kan tro ba ne se boa me enya force oba ma wo pressure men ko ka se boa me na wo be boa wa wo so dia be ye ayi asema wo be pressure dia so be ka se boa me wo na ma pressure onye re pressure your force
Good afternoon. Good afternoon. Obade na Darumo. Okay, you have got some vital. You have medupa. Again, sir. It just young cry. Yo, Marco, medo asipi. Nede, if you ha ayeshi. We jina master sa. Nyamishramu. Yeah, nyamishramu. Mama fi ayede. Ai, nyamishramu pa. Mono producers ni adi nyina. Jumema mpenfo nyina so. Na ahwefo nso nyamishramu pa. Fi Abribia ya betna na ya beka ye nro hu asem a omo na omo to aduro no omo wia omo san recommend ma afoforo nso tobi ti omo so yesi nyame nhire omo pa na aduro a ye ka ho asem yi omo ti radio no aduro na ne Nsem Vital Herbal mixture ene ne capsules aduro Dr. James Amwa Pemsan Company Limited CEO ene ne professors aka bu ma omo de abedwa so no ene ho asem ne ye kan aduro na fa ba bia e frɛ no agan no na esan se mato duro ya mana kɔ n'anim na mo frɛ a mo nyɛ bugya duro maye mo nyɛ sei maye no ti doctor ti su frɛ nei nro no ba na fufuro so bɛka ho de di kan agan prekese garlic mixture fi sɛ preke powder no ebi mo no ma mo se no ma na yinti mo nyɛ nsuo maye ti sia ti mo su frɛ na ya yɛ nsuo na duro no yɛ kama pa sanso na omuja re kra so pedro ebetimi aboa na ebema omuja ntenten pa koto agan tonic eno ano no uto agan tonic na wa behu se de emisika no afi so 3D4 omu obi a onye 3D anase malaria se te he ya tuntumi so omu mayasum enko edidi na omu man yare ahudoi yese eduro ebetimi aboa pa no agan malamis eno nso eduro no ebo aduma dika pa ni nyina ye eduro a Dr. James Amwa na kwasi Pemsan CEO ene na pamfo aka bomu amode abedwa so na de ne ye no ka ho asem pa no Nsem Vital Herbal mixture ene ne capsules eduro na fa ba bia wote agan no sedro we ene ne ye kanfo de ama wo eno no ye eduro a ifiri utrisko su nas baby a yawo bia we no ka say excruciating pains na say yawa no den pa bia wasusu anu a wanu nro bi bon say ekofo ma na asan aba no the entire tisa ne say your real occurrence wo honum ifiri say bia wo wadwuma bia wo ye ana say yare bia ewo so yare no complications asa nsunsanso no bia wo no maduro na say ekofo ma esan say eduro no num ma nsi before ye dosage ye ma ye dosage say no ma onum na say symptoms na na say nsenkyerene ne kofom pen no agya eduro ne nom kankane omo da diabetes drugs ana say omo hypertensive omo nom nru ahodo no BP foi onum eduro na ohun say nsenkyerene bi ohun oni paduam sa nsenkyerene ohun bi mpe eno ano no eduro no onum bi obi won so ane de san on san ko hospital san ko kanche doctor say eduro na adima na san nenu anu ejai num anase ono ade be hye ne ho asan akoto foforo abenom because eduro ne yama odoration na ade num the dosage no esipe e wo se wo san ko back se wan kwa sansunsanso no bi wo ha na anu aye den pa bi ne omo ta company machi bremo ya me ya pa obi won so ane to ase twetwene pa obekom no no ye diabetic to won so anya diabetes yeah na hard dream pa to bonso was me to ase diabetic nephropathy no obi won so abonse nani no pusa nani den onso no enya diabetic retinopathy na is nani onya oha wo ho obi won so pressure no bonse ni nro no onhye da num ni ye ntu bonse onso aka nani na nani so ye nrisi kakra saafo no nyina na yese wakọ hospital wo to ase twetwen untini mu twetwen pa wachi se de si yawo na no den onan bia ya na ayi titiriti wonsa ayi titiriti pa na unro na ye de ama hospital no ye se ye be koso amoanom enti wo de koto agan no Nsem Vital Herbal mixture ne capsules no na utowia wato preke natural powder na ka ho na se agan prekese garlic mixture no wo de faka ho man na wo wia wa ba be frɛ uti fine paiwo anase uti ni nyina ya oya wachi mu no ya oya pa wonu oto ado na no afre ni ya busabusa wo nsem
ebi a wadwuma wo ye no eye from dwuma ebi nso a wo de no de wo soa ne ma mu oduro na ama na yesa obi nso e de nyini because ye wo age related diseases wo bi to say spinal stenosis bonse untini no unyina na entini no na say nerves no na esi emusi bono ka say na enaro ebasa no so ubeti ya on sa because moja ntimi ne afisa ni obi so oso ne ma ne gisi ni mu na bia wanya herniated disc no ebasa na disc no emia nerve no emia ne sa so beti jaw ewo wati ho safo nyina ne say edro agan semens vital herbal mixture ne capsules no na preke natural powder na say agan preke garlic mixture no utobi wia wa frɛ numbers no number bia ya oni se bia ya no wadi hu nkomo ni a kyerɛ kwan abefa so abenu maduro no ebi wo hono ma general lifestyle ye betufo e fa wo ndayem make say wo ndayem ne ma nkoye o da empa o da so no enye na se bia o da ne nye kra enti da bia wo be sori na honam dua ne nyina ya o ya obi wo se ma pos wo nya enteric fever na se typhoid fever obi nso enya peptic ulcer enti da bia o complain ne bo o complain ne mfe or complaining sisi ya ne ya dendende na chi wose se de si ya me ne duru na dwon so na eba peptic ulcer no sunsan so ni bi no ye se wa bra ya ma wa duru a wonum ni nyina no de to agan no e kan wona ya no e na ye be tackle because eduru e wonu anu ahodo bi a e be boa na yi sa ya ni nyina firi ho akwa ama wo na bibia e kama gi numbers no wa bra wa to eduru no bi na de friend na se bia wo mpatam ho wakọ nante unya bi friend na yen chiro de ben opa na ko kotobi number edikan no 0241 604 702 afi 0500 88 30 afi 0244 718 557 the chat one so 0500 88 90 na ni kase we say sa numbers nyina san wo WhatsApp enti bia open no pictures said e be ya be ko pharmacy herbal shop drugstores and as a chemical shop bia akoto aduro ni bi na we fa aduro bia me dada wa me pa cho de send e hi wo WhatsApp and as all they say good morning good afternoon good evening no an we na bia na person o kire wo yare me hu say aduro no ebetimi abo na so betimi anum bia na be ye audio de amaya audio na bro so 15 seconds yes wo mane bro so yentimi ntie ebe chepa ansa na bia ye nya bre bia ye tie ama nti ne yesi mane nya kitire se man ye ntie ne yemwa e bia wo to ase na twetwen anasa wo de no nan ye utititi pa eduro na ne semens vital herbal mixture ne capsules and afi preke natural powder anasa wo beto preke se garlic mixture ya gan no wo beto de aka ho no afre sa na mbese ye di 2 day na bibia be kama na ye kan sisu dwa ye ni clinic e wo ba bia yembie clinics omo friend na me ko mo clinic ko na aduro bia de ma me no amoa me kra pa cho ye ni clinic ye de product say dem boy no ye wo semens vital herbal mixture and the capsules and ye wo preke natural powder and ye wo agan preke se garlic mixture and ye wo agan tonic and agan malamis and ni a product e wo dwa so wo ko pharmacy herbal shop drugstore bia obenya bia to yembie aso ye bia se clinic ti mumra ho na momeja ya da bi esrem ti mu a da bia mo frɛ ya na mo kasa na afen so flosters atake over me pacho ye numbers ya mbobo ye e bia no a ye send this ka faso ye say en send this ka bia mfaso e mayen so pay product no afrɛ me pay product ni bia akɔ frɛ wrong line ye wo ye momo line wo ha o frɛ ya ye this number be ma obo se Pimsan company limited beba ana se Pimsan 1 TV e beba na no wa send esi so and send ya send do product amount apart from that your numbers here bubo there and send this ka bi amfa so na ehun se nkofo afa ho e de je nkofo sika nti ayi kakra e pese disclaimer kakra e pese no afen so ye be ma tie me be ma bia se moja betimi de afusane akọ be ma mama be ma na timi aye adwuma uhia agan no mo sa no na ye se bon formation ma mo na 442 formation sa 442 no o to mixture no ma akoma 4 capsules no so 4 no ato agan prekese garlic mixture ni 2 and say preke natural powder no 2 e de aka ho na wa frɛ na o frɛ a ɛhɔ na strategy na ya to din boys code no ye be bie de amount ye bie ma wa e be ma mema sem na sisi so kama na be ma wetime di mensem on paso afen so obi ane de ode kɔbɔ ani no da ya mpacha dukura na auto
na utowia frɛ na je boys code no ebebo apa uyo oba me pato mfitikom niema ha pa obi wa ansa na obekɔ mfitire no bon se ohun nsenkyerɛne ahodo bi ene efrɛ no premenstrual dysphoric disorder no bon se o se mitifa pai me wa bra ebi a bɛka namba miensa na ma konfitira bo se mitifa pai me ntimi hu pɛ na me nsɛm be konfitire obi se me sire mu na reme obi so se mintinu atwetwe me pa obi se me kra de amamanu ato bo se me so isi akra de atenka na de asa yira kra low libido na adokro no me pato ye basa me pato to edo ni bi obi se me sisim na de ya me no de emse me yefo no okura hama pa na de bo ho me pato kyerɛ sɛ bia wo hormonal imbalances bia wo de na progesterone estrogen follicle stimulating hormone and also the luteinizing hormone ni nyina wɔ form sɛ ɛbɛba level normal pepepe ama saa yawa wote bibia wo mfiti komu kwa wote yaw ni nyina afiri hɔ akwama kɔtɔ agan ne bi na to preke natural powder ne ka ho anasa wo nso wo de no de tene sɛ bosomi ba ko tumi konfitire mpire no anasa wo de ate kokora eminoria bia bosomi miensa wo nso ntwabra bosomi miensa afe unkonfitire da edro na ne agan no na preke natural powder no number no 0241 604 702 afe 0500 88 30 0244 718 557 the chat to 0500 88 90 amako me sorry so nti se obi to aduro ni bia se de be ono so betumi ato sen ni bi no ye se wo to ya friend ye numbers no na maka biom se ye ni clinic ko ba bia aduro ene ya ye de abadwa so aye ton nti wo to wi a no wa friend ye numbers no na ne ye nipa ba ko awoda pa ye weka ba ko ye friend Collins Atta ono aso na ye CEO bodyguard ti ye friend abode baby obia nyankopon hira no papa no nto ne nkwanem na Collins Atta de opesa odi esu ani so bia nyankopon ma ne mremu ma wo na wudi wa wodai na nyame adoma bibia nso ebe kama mako da se papa ya Akoma 87.9 FM on your TV Akoma mu Nsem dwumadie no eno a na wo hwe na wotie no na hello we didn't baby agasa free Andrew Shumeka. Andrew Sieti. Marco. The Satam when area. Na the Tian say. And your bonnet say. Oba Ebeboa Bema wo Wandium. It came so any ring the tall any Sanya mano. And then the Bema said yes, apart na Obefa. Enti anfa me bia wo be ka kire oba se oba mesro ne si baby a mebi ni ti so no na te se koye machine sika canopy anati bi adu one lie but ye ba no awale man ka some traditional way na hono die tin tan bi ye be ma no na yo na oba na support ha enti enya boni na die wo ba ko so se mu mienu ana ye ni secret Mummy and you name secret. Na times no, I am my young man no 18 secret me and say. And you say before no can be a credible say, hey, come on, and so far the no Bible see and no Naraka, Moya, what for? And you bonny say, Uncle Baba Pasta, part lamb, the boy, and Nanka Beman, Society, after the didn't can sanity. It's Pastor. O say ade na akoye no owo ni awo enti nimi enu ni nyina no boa enti ma no boa sa part na eye me mbom bibi ti bia wo so ka no mato aso no baby passageers mato ase me mbom no bibi ti no ma yen ka no mo ntia tie se part we die se be ma no wo so a oba no ebe three part we na ma no me mbom ni three part ni die okay, me that say a bema no there was a one of the oya who you know so ka ho na ware ni CPO sani mani na de oba no no enu ka ho na ma ware ni ya ware no enu ka ho anka bema ni ntimi nkonko ye oba no ho ade nti oba no de ka ho a enu so ya set ni but on say we dey mama can be I say we dey on say
To be honest with you, say Bema any on one dear. Now tam and mobia the commander, dear baby, no. Be ready for it. So I tell you, and what dear, especially so bow comma bemesica say on family on one day. You are insulting yourself. Oh, Banu do want him. It trains her, and it was all back up room. Could be it trains her. But why you on one dear, you know? I'm on by back on now, more, what dear Bob Brana Boma. That is it. Because a man, 9 out of 10. Ebe catch us on one ball who's untina Uboa no ma obey on one day. Inti and only the old mobile de bois bema and yet decoy me one deal. That is out. Who more de bema bema and yet decoy me one day. There be why you one day, you know, young famobra. Me de would shen the great Ekutan mood kena and the bobra, wabe your number. It's the way you would dear, your way and dear, Timunamo Boamo. But say, Jennifer Koya me one day. Except them and the feeling frame the sweatiness or the Koya ban and they proven the love for you. I didn't Kama Joseph Essan Sum Jacob Esum for another 7 years. Just for the love of his life. So and the chest was some feeling frame the young doffo. Now they what it takes to get is what it takes to maintain. Yes, what it takes to get is what it takes to maintain. Yeah. And you know, yeah. Basa we yare kra na otisika ko to drama na ya faith homeopathic clinic on farm bita we yare out to draw drugstore na mount instead so do ba for proper diagnostics na ya show ya dey twa drama no be ma wa mo ho ka onya ofofofo le no of hospital papa o odo ni na shortcut ni chefi do say ya pai kokwa duro ba bi no akotobi say odo kwa ma ya ko hwehwe mu asa ya dey no ofa ofunti sa no yo yes value who finish that's what be on for plan and towards them preconi nam so be that that's all foul for their and here queen in the faith homeopathic clinic you see you say Mother's Day near dear we say Mother's Day now you know be for personal as almost ya Mother's Day na fa ade Mother's Day ni dey so mu kran post mu anu so da ne ntokwa asembe ni eti esre mo ba ntofo mo ai mo fo bibia e boko na mo bra say what for Mother's Day no I am post to akonya problem mesro o pressure na akoso no fabra faith homeopathic clinic e be mana ba form e no nkitenkete subliminal ye dey talk etchemase ensuo bia nka ho o pedro ye mfensuo no ma amnom ama pressure kofom diabetes na dwania a faith homeopathic clinic. Prophetess Dr. Elizabeth Herbal Masi and Fanchas Grandma. Now this week there, I dear and say, "Wa Mother's Day when ya akwenya ame biano." So your bankwa dear. Okay. Oba faith homeopathic clinic. You be ye ma show. As I'm out discounter once to suda. And uti baby bia uwa uti and I will show you ewo onia. Now say tie wo Akoma no you say so one cry bra Santa Maria Abuja Junction honoma wo Kumase so a ye wo ahenema kokobin 18 mo honoma takrade fonko Anaji police station che honoma Kofoyudia Landry Managers Road or Polo Junction as a Bogoso Prestia Sehi any amenfi and our dear o call Bogoso main lorry station honoma as the house if baby old asida a bronsane chihwa e wo Bogoso bra na ebenya wa yare sa fa number we bia na wo twam wate enka fa number no sisia 0244 58 38 59 0244 58 38 59 the Tigola ni 0275 96 94 14 0275 96 94 14 mo mo kran ni nyina mo friend number we na mo call Dr. Abigail it was Santa Maria 0540 710 940 0540 710 940 Marcus adeba kwa ya wo wiase pa se oba okunu wo eda na wonte hwe wonte kra se odogo bi no abe
bɛrima ayɛ no ho ama ne hwene mu tuntutuo kyerɛ sɛ ɔbaa no so nte hwee ne nyinaa no sɛ ne hormones bi ayɛ imbalance nti ama hormones na ɛma no nya atenka ɛfɛ no oxytocin no kyerɛ sɛ ɔno no deɛ no nti wopusu no kura mpusu mpanin sɛ nka wopusu no nom a na ate atɔno deɛ wopusu a ɔnte hwee ɛno nti ɛba saa bɛrima ne brɛ because ɔbaa no wɔ akyi na bɛn na wokɔtwe no aba fie nti bɛrima yi bɛyɛ deɛ ɔbɛyɛ biaa ɛba saa nso so a ɛma anigye ɛma wareɛ nim yɛ ɔbaa no akɔ saa te bia no ma mesrɛ ɛyɛ Faith Homeopathic Clinic bra ɛyɛ adeɛ ketekete bi na ayɛ sɛ yɛ ma wo biribiaa bɛkɔ akɔda normal bɛrima no sere kyerɛ wo koraa na kyerɛ sɛ ɛbi awu ama wo ɛno nti no mɛsrɛ wo ɛmmɔ wo tirim ɛnkɔtoto aduro bi amfa nom mɛsrɛ wo saa adeɛ no ɛpira maa bebree ɛnkɔsisi aduro biaa mfa nkɔhyehyɛ ɔbaa bi ɛde haw bɛbrɛ wo nyankopɔn abɔ mmoa bi a ɔmote saa bea hɔ no dada mɛsrɛ wo saa mmoa no a ɔmobɔ ogyapadeɛ no ho ban no ɔmo nso hia sɛ wokɔbɔ otim kɔfa aduro bi kɔhyɛ hɔ a wobɛku saa bacteria flora no a nyame sɛ ɔmommɔ ahemfie hɔ ban no nyinaa kɔba sae no nso wɔ haw a ɛde bɛba ɔbaa bi bɛkɔ akɔwura baabi anya infection ɔbaa foforɔ bɛkɔ akɔwura baabi korɔ no a ɔnya infection bi ade nti a bambɔ wɔ baabi a ɔkɔɔyɛ no wo so wo bambɔ no ɛwɔ hɔ no wode mako ne pɛprɛ ne hwentia ne adeade ahyehyɛ hɔ asɛe no nyinaa nti ɛmfa ho no deɛ wɔbɛyɛ bɛhu sɛ adeɛ ketewa bi na de infection aba nko a wagye white atom sɛ yɛde wo nso yɛmfa anho but nam sɛ da bi ɛwɔ ho nti no wagye atom officially sɛ white no de baa wadeɛ ne baa nti no kyɛ sɛ ɔnni aduro bi ani sɛ white ɛbɛtumi akɔ mɛsrɛ bra Faith Homeopathic Clinic ne yɛnyɛ obi ɛyɛ adeɛ ketewa bi akyerɛ sisi a aba wɔ sɛ white no wobɛfa no asase yi so nyame amfa ho bra na woba wo maame a wadi from 60 years and above sɛ yɛhwɛ mmerɛwafoɔ no part this week maame bi a wadi aduosia ɛkɔ ne sisi na ɛne ya ne kyibrɛ mu na ɛne ya ne to asenti na ɛtwe no fa ne bra Faith Homeopathic Clinic ne kotodwe ɔfo staircase a wɔbrɛ obi kura working with an aid sɛ saa ne working ayini ni hɔ a ɔbrɛ paa saafo ni nyinaa yɛ frɛ mo na wotwe mu mommra Faith Homeopathic Clinic na yɛnya ntoboaseɛ ɛnhwɛ mo na mo ho ntɔ mo wo a wotumi da 4 hours to aso akyɛ fresesi a mo a ɛna ho ayɛ dear mama yes otimi da 4 hours to aso penimra on mesro brasesia na yɛnhwɛ wo because that corner ma betia eno ano no ɛnana wontimi na no it is associated with so many things a yɛka sɛ yɛbɔ so akyɛ afidie so a very dangerous na yɛnya adagye intimi so sa wo na ho ayɛ den a prekope yare a yɛbɛtumi diagnose no ɛdɔso mɛsrɛ sɛ fa number no sisi a na bra kɔma sɛ ahenema kɔkɔben 18 mon bɛhyɛ fidie nim wobɛda for the first time at 5 hours uninterrupted a wankasa bɛsɔre no Marcos onim sɛ nyankopɔn nyansɛm no yɛda yɛ nipadua we repair na ho ɛnneɛma bebree wɔ hɔ a yes nyame nyansɛm no ɔsɛ yɛda nipadua no repair na ho ɛnneɛma bi wɔ hɔ nyɛ aduro ɛyɛ na that is it but sana no abobi ode bi pa me say for the first time chenchen of Angel TV okay o se me do bia me mo ndinka o se na ontimi nanto aso 4 hours da eno ti na 4 hours e ka no o se for the past 10 years until say last year o buy ho eno wetimi ada to aso 4 hours uninterrupted wada 1 hour 30 minutes na ni ate je say ade de ki to abi na ni ate na ko magazine na ko hwe obi otimi da ken nyina wada so da yenya ni so ade no wo so woda air condition mu bibia kama so na ne ma wotimi na oyire so da che so wotimi fa mo adwuma so wanka wotimi na nka wo de bo adwuma so asa bow message se fa numbers ni sesia 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and I say 0541 0540 710 940 0540 710 940 obi ohwe bia ye den chaso ko Faith Homeopathic Clinic ebre no ye to aso kakra na won say ye wo yare bebre bi wo ho ya ye fa no nketenkete ye ba ni ebu ye ni aguso so yare no edi dwuma pa we ni padua mu ye fa bi te say typhoid say ade ye fa enteric fever say yare ni say ni ebu ye ni guso na so mama ko so sa aboa no edi dwuma kese ana ade bi wo ho ye ebu ye ni guso mpre bebre won say obi wo ho na wo chia no
Who even say was one channel. I used to person be swan in some. So I are no so akwa ya true contamination. Into obi ho na wuti share na wuti ya. And chabebre especially who kwa yase no akwa we ya ko fi sanitize ho. Wo so don sa akosọ aduani bi na no ana wudi. No so say this first akwanya we so a ni nyina wutimi fa wonya typhoid ni bi. Now studies describe me we say typhoid number 1 public health. And tuberculosis and hepatitis 2 and 3 respectively. And see typhoid na kwaya no say common in a crew and countries with poor sanitation. About say one but no ni padu anima omoba intestine ni no intestine ni we are dwuma mbedi ane say omba fro akomogani omunya ko mogani ma afede no mo spread ko honam akwa bia eti o kidney omutimi bam akọ say ade friend pylori nephritis kidney infection liver omutimi bam say your joint kro omutimi bam akọ say ade friend infectious arthritis obu ho awanya arthritis we treat arthritis na ntimi nko tambia na poso ye ne ya ne honam twetwe no ne sro won say wadu anu painkillers o wiase bia oba faith homeopathic clinic ye ne be say odi say typhoid kra mo ani bi wo mojema etimi ko say sade wi na e wose ma wo typhoid ho aduro na enyi enye painkillers na wose ye de ma etimi sro say wutie na say won so tinka say wo ho no ma to down fe no fe ya na ho hyehye pa wako trascan unhu ade bia for kidney ho a ba faith homeopathic clinic say de bia ye ka no ye de na ye hwe omojam ye rekura na say de mfidie say di dwuma aye dey aka ho etimi so de say typhoid kwa ba faith homeopathic clinic sanso na wutie mi ade friend halitosis it takes obi all courage and as wo good charisma pan be ka che say there bi as na de mpampan bi wo wonum na ade no kwa na etimi lower self esteem pampan bone pa me so bi wa no na obi atwinity o kasa oni pam na obi akonachi ade friend halitosis pampan wo yanum no me so se bi wo so afabra faith homeopathic clinic enuma bebre na de ba na oba ye ne beji mre ahwe oni paduani usually na ya na ye poor oral hygiene aside no your medical conditions or you no bi kura na over 400 plus in no no ma etimi ma wade friend dry mouth eno etimi causes halitosis no me so eno so also atumi kabra faith homeopathic clinic so also the yes ade friend snoring mama ko say obeje oni mbe so oni mbe ya adwia obu ho a otimi da nkrom obehwia no mama ko we nam kwam wo kura na obenya no se moto ayaspa wonya no nam kwam wo kura benya no sa de we na ye condition bi ankofo bebre kom na omo ba omo ntimi nka eti aba so so de na ye bia ye wonu ma bebre de ba sa de kro ne nkyere wa ha ababa wa kwanya be mo be yo kama akoda ne nche ni adofo o da ya 20 minutes ra ko ye be da yo mo ade we bo September no bi eton ne kema no kwa ne beto ama e fa ma faith me particularly eti wo de condition bia no to me kabra faith me particularly e fa chef fidie ni screening body no na de den say na ye fidie no say 6 months to come and I say in the future so benya ya rebia etimi kire ya bo ho ban eti time bia na treatment no your friday be creative aspect and your prevention creative ni say ya re na ba ya bo ho ban ma then your prevention is say ebeba ni say no kwan ti ebe so dey for number we oba kumasa hinma kokobi 8 mo akra ye so tium anti kujanche no pe Bogos your old Asida clinic. Takrade Energy Police Station and Kofodia Landry Manager should Poly Junction. Number near 0244 58 58 38 38 59 59 0244 58 38 38 59 59 now 0275 96 94 14 Amakosi Abedo Asipa. Nsem papa enunti tutumne kanafo ni eche faith homeopathic clinic na ekoje ayaresa papa ahaya Akoma 87.9 FM amane dia so aye hye meba so biem gate enti dia don't worry at all mesa baso na maba befa mu aka no enunti meba osisi a me ne pempanifo yi wie pe na chese me baso no masan aba befa course no enunti mane house wafra na memfa ye se de tie bia no mefa mamenko na menua bema bi enkonkodi enkomo bema na mema akwaba ya na me pacho na umpomotese na me adom impomboko ya da Kristo ase ena wiei ade na mode beso ye Frana Smart Solution. Yes. Okay. Yes. Your kind of Frana Smart Solution. They are just so empowering your smart life. Oh.
I see. Yeah. And then your percent utie Akoma FM ma wo ache. Yes, and all right. All right. So we are here to introduce to a tier for young products nibi. In fact, and them rims so abrabo we mo now live a smart life over 86 mo honum. Yes, but enti young smart gadgets nibi waha to say yen tablet young case tablet nibi waha. Yankees. Na papa you share the akoso ha. Manager what work of faka na me oti na dia wo be faka. E carry the enso kra enso killant ya So we have our smart tablet. Yan tablet way a anti-breakable screen. Yeah. No matter what it is, show from the highest height, empire. Yes, empire. Wubetimi the one sa bomu said then tablet way and empire. And then room and koto tablet emma oba na beyebo so me mienu miensa na wo say tofu from we got them the biaka ho. We tablet way and fa ho ne se ne besi ahwe a form asiafa empire. Obotentim, yes. Now, I dare some quay about it and they say tablet we are who say cramming. Omo manufacture iPhones, i products, yes. A year and tablet way. Now, this tablet is 10.1 inches. We esa ne storage in here 1 terabyte. It's a 1 terabyte. It is a reason some episode the buswa everything ego so and now after so no as I 16 gig RAM. Yes, speed no was ropa. Yes, obetimi so ato use as penny say oh you be use tablet oftentimes opeso this ade. Yes, I in such a way says abofra episode use ye install application bia ne steady content bia also so and from nursery to grade 12 dear or tablet we are oh yes or better that bibia do bit much in so as I use SIM card bit me the SIM card and so as I shimu ye won 8 inches and so into auto tablet we know in fact you best actual free case aka home case no ye the be free ye chow free you ye be free case yes case we say so as a boakra protected phone no yes tablet in such a way impo say e hwe a home po entwitwi apart from say ni mpai no e ho entwitwi ema wo enti frana smart solution there o ti yenka ya say frey e was 054 175 00 95 yes frana smart solution ya say empowering your smart life. And I'll be to Miss Wafrey was 059 48 54 215. Prayers is here, Nanny and Dita. And then Utia Akoma FM. And you can say, the boy for tablet, yeah, can see yet Yatiso because of say, yeah, bon the room, oh, by your officer. Yes, oh, by your offices, yeah, Ubenyano, 1,500 Ghana cedis per. Yes, and I get one also 8 inches and also yeah, they maw 900 Ghana cedis. So very, very, very cheap. Very, very cheap. Yes. Yes. Now, and then Mrs. Utie Akoma FM. Any question ma Akoma yare issue. Frana smart solution. Your person will live a smart life untino. Yet the gadget be by a friend of smartwatch. And your life will pen out the bebo. This smartwatch a check your heart rate. Yes, senior as I check your walking distance or cover within the day. Unumunsuo within the day. I prompt to say unia. Yes, this is a smart watch. Connect my phone out to me receiving notification. Say obia send no message or meeting no obeti me and message no WhatsApp, SMS, whatever it is.
obetimi so they receive calls yes on the smartwatch we auto we no near ma package we nyina yes ubenya spares ubenya earring ubenya necklace no was saying your pecs I saying this nice watch here can we I saying ya nsa no ahodo a ewo mu nyina yes Frana Smart Solution there yes empowering your smart life open your chira kwan wo Kumasi a ye wo ahensan opposite China Mall Junction in Cran so your Odoko Market opposite Best Point yes now and see what obi o ha oh we no de mempenye ma na ewo mu no mepefo fro we so ya foforo a ewo ho we no eye ne smartwatch unya smartwatch no na wo senya ne watch we ya eka ho no wa senya ne nsa no wa sa ba benya ne necklace ne earrings we mu nyina ebia oba ya teso ya se fa 300 Ghana cedis ebefa ebia yes you bet you see ebia betimi aba befa Frana Smart Solution yes friend was 051750095 and na obetimi so enya ye wo enkran Odoko Market opposite Best Point Kumasi so you were right at Ahensan opposite China Mall Junction hono na me de kono so no we bag ya mu se fefefe ye krami we a lunch box a lunch box a lunch box a lunch box come on now no me yonku bi ko hu bi wo internet so e na oti akase en fa mbre no omode ba ye na ye 2 tie pe mienu pe na esi so e na omode abraje se mienu pe se na obinya ye for ebo a eye 4 e na odi nya mienu Frana Smart Solution yes say for just 300 Ghana cedis per ebe fa 40 away e wo Frana Smart Solution o to no so ni ye ma wo ne bag e na ne spoon ne fork and ne chopsticks nyina hihye mu kama enemrem eni kwan se wo ba eko school a bag kro na books gum no na nuane sa hye mu dabi obedu kra na aduane na sa asai ye the lunch box the lunch box aba sa lunch box we emfa ho ne aduane a ode begumu ebe kipi temperature na ma yes say hot a ebe ti make kipi no 12 hours yes 12 hours is very very good yeah obetimi so reduce TS no to the number ope to send ya mayi bia aba 3 sa na tie pepe uhwemu no so a emuno quality yes uhwemu na atimu say come up yes enti yes frey I was 0541750095 and now betimi so afrey was 0594854215 omutimi fentimi nya abotre mo 054 175 0095 and I say 059 485 4215 yes Freya Sisia nani ye endi enkomo Sisia in fact inkofu be complaining about blenders and blenders are abey oye ya na enwunu fa asie Sisia oye ya na moto no asey yes asey 18 years bra Frana Smart Solution niema original Kingwood blender we a German yes German for na yeah we a 2-in-1 apart from say unya de odebe blend wo vegetables no any fruit ni ade no ye wo kitwa bi wa no ye de blend powder to say mokosam to say beans so per say powder form ebe blend ni nyina ma we a one of the quality blenders ubenya sharp papa ubenya we adwaman so mengo to ba bia ni amfa wo wani Frana Smart Solution yes bra ne bra beje this blender we hu mengo to ne ba bia me amfa hwe trim just 400 Ghana cedis per yes fa this blender 2-in-1 400 Ghana cedis ampa no correct what the phrase so utie ye wa Akoma eno ane so be kasa pepepe ye the bomb 400 Ghana cedis yes 400 Ghana cedis Frana Smart Solution ya ba ma Ghana mind na ye nuano mo wo edwom etiemi a
and then so be live a healthy life. I told you it depends on decision I'll be making. We your friend a portable juicer. And then I was a fruit to the air were down for. A son ya dear outdoor crow yen juicer, your tone gamma so sugar and kwa, would ya grow on your diabetes. Ain't it yes way a juicing cup. Juicing cup we and we hear say be plug it. So what take care crowd to me now wash I say blend new fruit. Unya watermelon and one so watermelon red and I'm into bingum. What you chama what you gum now blending in nama no one. Yes, you're non free ha. It's your say will be her, not say one pepe. Yes, me blend it big boom into me be mukras, ajaka, watermelon. To me, you chat mango gum, no blending the come. Fruit to be a person blended be a banana, whatever it is. Just get this. But you know, it me, charge it me 3 days, then call low. And now, aside that, and so no, a check, o blend ya sharp and only a sharp o dia grad on sashema a bit to simple cry yes come pa it the here is all be charge and no it is a brafrana smart solution we are who say crammy ya teso o free Akoma FM ya the amount 250 Ghana cedis 250 Ghana cedis. Yes, very quality. And then you be simple. And then you die. You know who say obi bukele dey to order that. Now me dey ebe we no so no we your friend a tabletop fan. Ti se ne ya ti hey e bia e show kakra bi wom ya doom light o office utimi we ya charge. Yes, obetimi so plug it. We a bar et say AC pepe. And no one say ode ensuo ebegum wa ha na de ensuo egum wa ha and say ice cubes egum na waso ebebo wo kama ano no eye den pan ye yes ano no ye den pan ye e na ye charge eno an say ode obe plug e wa ha na wa charge yes it lasts it yes a brafrana smart solution na bra ebeje wo de we are when say kra me ne bo anya din o me bobo na we ka say ene ma me be 10 250 Ghana cedis pe ene me machine won de dum so yi e machine endel yes na the chatwo yen electric cooking pot we send ya mu hu come we eka banku we eka abetie we krona enoamo we krona eye stew we krona atimi de ye nkwan we 12 liters emusu ye pa enti se nipa eye ahodo 10 ano aduane ebekom yes ebekom we o plug ye obi beka say ene use electricity there be but all frana smart solution we ya test here who say o plug it na edi 1 hour bia at 80 pesos per and the free so 80 pesos yes 80 pesos electricity it video cry here now better gas are here to we one of the best are here 12 liters no yes fat just 600 Ghana cedis per about bridge our frana smart solution Akoma for madam say na me de be we me say yen tablet na empire no yen tablet na empire no keka ho beji bi ene na wote yen ka ene na yate so wan keka ho apart from say promo ne be end na betima san jaw efe pa ehwe ho empire say na we betima sa afa ma de kama empire more confidence wo mpa etima mo Akoma entu free I was 054 175 0095 and I'll bet you so saying I was 059 485 4215 Frona Smart Solution empowering your smart life. Nyame enshraw papa na mo bi ba idea na we dey mbeto on ha we need ye be sheda abrewo the open bia kasa me to be Akoma me oh okay to there ye piano my sort of all right me interested between okay okay I Akoma 87.9 FM na our man dey just na just what can say na fra and ye fra hello Marco, good afternoon. Good afternoon. Marco,
And then I make my dim way up one man. Hey, I said, one to the Supreme Court as well, or whatever to Jano. Then I mark a who was so bad, baby, I just had their dance here, but no cuckoo seeker. I saw the ball brother come up the matter, you call me one day. Now, me go, me, my make it. It's a Obaba could deep person come up the mark when one day. Tutor anybody. You himself, I got them a personal. That was a bit matter, many move free or the affair bar. That's only Valanda and near the what I say. Why you are Hoboa, for bar, with you, not for your band one day, not the other dear. Now, about Cuckoo Sika Dama or a Bema, the second attitude or banana men, I'm sure, no, and I mean, any Supreme Court is about to Timbabra. Then my job by the pen of Banana Bobo, or the second answer Bema. Yes, Ramo and Ma, a new dear, bad one, so bad, dear, say, Bema or Batokawa, the Bema fine show. What Bema and Mesho and William. And William Shannon may say, your bus and I see that Bema met over, one know one day, one son William. The future no say no, for so no say that they one day. It's in a court to say Ciano. Who is Kakoma be my dear? We didn't quite. A new idea, but be my one day, and for Sika Coma and Coma be my one day. And Nimbre Diemu, and Yadni Guatia, the man walk out, and you know, say, or by your one day. Thank you to me, thank you, one day. Thank you, but you better demo. Daddy, to maybe a friend, then you could catch your mamma, catch William, and man say. Supreme Court to say for Sikasi, a bit my Jawa, or their bobra. Yabisa, Baba, for Sikasi, the Drew baby, their bobra. Hey, and ya Bayo. Okay, National Sumami say, a Josie fashion and Daruma, Onuna Mama Tadia, she Josie, Ewokuma say, Bomson, meet me there spot, and a day, a shame, Fred Josie fashion. Sisia, na enino, eninkomo, baby, I will be ano. Josie Bashanafe, Wapen Pamoni, and the amount 0243 433 465. Within the baby, I can say, hello, salam alaikum. Hello. Yeah, me hello. Meet you, Akushia, me catch a man say, the greatest mistake of Baba said, Akoma Bema Sonko one day. The lot of cases because of the bank loan. The last incident of the teacher, because the loan of 15 million. Come on, of one day. I want to man, the billion. The man wants to go to the Bosnia. Evidence said that the South Carolina capital. I don't know the Bosnia. Una old Ubiaco. This is again, you are so cases you come in with one of the about 12 cases of sex. And Marco de Bosnia, 7 months ago, 1 year. About many said you do that. And first, you cannot be much better from Korea 1 year. What the problem is that you need my swap and can say a brain in the Jumaya, and a Jumaya, and the commercial. Men are not better off. So you need them, 100% of men, about 1% in reasonable. If you show about the Fabama, many of these for them will only be Abuano, or the Bolivia. And Kubabusina, if you call them, come on, tell them about Physica, if you do connect with Kankum. When I tell them, so while to a Bomuka, I will be seeing no while. And no one else will one say, the brother. The Pacho Matimidas Mohammed, and I yet saying Kano, na ene eye Minia was sign eye me makeup artist. On one assign Emma me wig, Emma me edi eye program ye, eye she's a ene eye she's me birthday. Obapa onyame in show, onya okese. Which I say, me wunya menka, she's so good, she's so kind. Why ye nipa be or ye very good so. Onyame enshra papa wo a car, wa body wo me ho good so bo wo dra we die na di e de achem. I have to do it tomorrow. Extra was a messiah because or ye nua or ya down for or ye bi she's a onyame enshra. Onyo kese oma osumfia dumu enko adum emu na wama wadwuma no emu encheche wakoma penti onyame enye wakoma soade nyina da emfa ema no mfra tamfo eni ewo oho na wama ebusua no enye enko so happy birthday from me to she Akoma FM 87.9 Kumasi na sports ababeto aso Muhammad any team ni na won my kradwa Yedi Akoma Sports etwas.
FM 87.9 Kumasi. Disakoma edansona yetimidiatina oday. Disakoma edansona yetimidiatina oda. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo.